very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way, you are asking questions brilliantly. I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more estimate. Na ya mamu was Eastern region one more, a Hong Kong more. The amount of food free at the bench. Yes, and first very. I mean, this is one of the first a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them, I say, and Yamu mobile, yeah, and can one MPP. Young can't some many paying who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matcha your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many paying who say, we MPP ni now moya. As I say, as a song near my door, Buayan. A challenges a ba Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montu. Empire Mamon. They will be bia. What in the subject AHENKAN FM. Now Becca and Sam I am free ready at AHENKAN FM. So no. Yamingu Munyanimas. Yami on sorry one na one demu. On Fanny Jano ain't a Jumani now. Bompire Mamos and Moamu Jumanimu. Bonibian two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. AHENKAN FM. Maakye yo. Mimi hadi wafu kwai. Maakye yo. Mintina wo badia sa wachina mechaya dia winit na bia bia. Oh, manantia sa wafu kwai. Atroni na cha wafu kwai. Untina wo badia ma wansa na bia dia winit na bia bia. And sickness. And in Grashana Yana Bassam. Obedambo, but you're off from fine. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM.
Watches over everything that we see. He never change, he never fade, he never change. He's the good, but the best, and the best of all. Unshakable shaker, no challenge. Salvatore, grande Dio. Se ne vuoi Salvatore, Dio tienda, grande Dio. Se ne vuoi che, yes. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. He never change, he never change, he never change. He's the good, that's the best, and the best of all. Unshakable shaker, no challenge. Salvatore, Dio tienda, grande Dio. Se ne vuoi Salvatore, Dio tienda, grande Dio. Se ne vuoi che, are you ready to give us some praise in the house, bro? Come on! Somebody Joyce on the mic. Joyce on the mic. Roll it. Patience of days. Patience of days. Patience of days. Let's run it. Vem na no day. Ade. Saba. Glorious, yeah. Hit me there. God is great. Hallelujah. Through the power of the name, you turn the sea to dry. We the buga. Sala. Vem na sasia. Efrasia ho. Ya de frusro. Ade. Sugar. No challenger. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Come on, give him praise. Patience of days. Patience of days. Patience of days. Never lose as you were. Unshakable shake. Patience of days. Patience of days. I love you so. Unshakable shake. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Of course, it's another beautiful brand new Monday morning. We are live. Shabba. Some 43 minutes into 6 a.m. Back on your radio.
Shannon so for me free sub break up himself pattern. Everyone I sorry akunya kesi so for God encountering humbly me mo akwaba and there the 13th day of February 2023. See ya. Hey ya. So on behalf of the team, I don't pray mornings shefa matinase kopim se non dubabo matini jumedi any frequency modulation check 93.3 program check eye matching meeting Obuoba Ofori Amanfo ni chiachi amu me mamu nyina che shara roll it shaba I don't pay so and some bebre no SC. Yes, in Konya, you bedin in a moon commodiama. Okay, I want to wash and so say no could to do no quan abetia. Transmitting live from our national studios here. A queer Afracoma or Batam Papa in the studios. And I don't pray able to. If you are here for then, you know, bet you be www.AHENKAN933FM my tuning modern Ghana Zeno radio app. You know, Google Play Store and I say App Store. Are you ready to keep on some praise in the house, bro? Somebody say, Shabba. Now weekend the next saying. Who so? Bebre na nsa dan hu amode so. Ebi su hu amode so pa. Ebi no ko ye yi. Ebi no ko abedin to. Ebi no so ko ware. Ebi no so ko shia omo girlfriends no mo. Ebi no so ko omo boyfriends no mo ho. Ebi no ko sra omo maame no mo papa no mo. Ebi no ko omo yire no mo ho. Ebi no so ko omo kru no mo ho. Mejidi wo Kristo Yesu muso de obi aba asomdwe mu. Unya meduru ya awia mmone de na won so de wa beduru. Saba. Onyankopon a wo cry nipa nyina no. Obekoso akra yen. Obekoso ade anantim. Obra kwantuo yi mu. Yire so chire so seden. Omu ani mu ase o. Hwe. Ye ni panti eduru ba bia na ba mubu aba. Ba onyankopon a obo osoro ni asase. Na obo ya abo mu kube. Na ye di kube kitwa bi ni ye di asifem. Nanso na kube no anyini. Enyini ya na aso. Na asu bebre wabra ye kube ba akopɛ ne de hye fam no sɛ nyankopɔn no oda so te ase a wongu ye ɛne titie wo de no a wona mu a waba mu abuo no I have come to tell you sɛ oye nyame a onsesa wo ye ancients of days onsesa o na wanwa djuma wo ye ni tumi no anopain so ano hye obeye nsenkyerene wo wabrabom wo de ane so bekoso aya wo famu de tena se woni nwunu na se sanse wa hye yembo se na wona wo tena otwiri dua mpon nyankoropon ni nwunu na se no obeye o mse dua esi asubonten ho wabra ope asie na enwura nyina aporo agu fam no sabra na wo ba be yi nhwire na waso abama mfaso aba wo so me say emfaso ebeba wo so wate eya na wa hye ne so de amame
Meshirano, Meshirano, Makutuno. Ewie mo brand sam se ne besia ko na da mu nyina ma fa nto asoma na afi yemfa de aka nso nka ho. A lot of people almost reported about all reporting and now what my feel presence no worry as here. And in team who Steven Boache. Yebeko Edina Benya enso mehunu. Abrantie osi e frɛ no akufu akwa ono nso yehunu no slide down by yehu yebeka ho asem echire Papa J say good morning Obuoba Ofori Amanfo. We are grateful to God for the gift of life. Yeah, that's it. Oyibo Boateng onso so yeda ase anope munyina momra obi an reporting Ewie mo brese ne bisa ko ne da mu yi mame mfama Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Watches over everything that we see. He never change, he never fade, he never change. He's the good, but the best, and the best of all. Shake up a shaker, no challenge. Zeri Salvatore, Zeri grande Dio. Zenuia Salvatore, Dio Kendo, grande Dio. Mame mfama ne enko eni nti wose menka nche ose fiti anope ya akopem anwumre se ne wiembo brebesi akwapu ma ntem me ya hodo bie ose anope no ensuo no bepetepete kakra ewo emiaye ahodo no ebi na ye kwenganim no awia no ebeyi ne ti afei apu ma ntem me ya ahodo ni bi awia bremu premo to ekọ no a eno so ose menka nche ose ensuo no ebesan apetepete a ebeye showers of blessings nti ya no ahye ne nso ensuo no nso ani wo fam nti ebemunemu na ewapu ma ntem ya yahodo no bi efi awia prem to bre ekọ no na fei yakwa anwumre bremu a wo kire se ensuo no betotototo ewo me yahodo bi na ni nyina chi no awia ofre ne say ewie mu bete ama obi bia nso ho ato nti fiti anopa ikosi anwumre se ne ewie mu bre besi akọ anopai apu ma ntem ya yahodo bi o chese nsuo ne bepetepete ye kwa nganim awia ne beyi ne ti na mum awia no ahoden ne nhyede ni soro ewapu ma ntem ya yahodo ne bi nsuo no awia bremu premto bre ho no akọ no o chese ebepetepete ewiem nsuo ne bemunum na anwumre ewiem bete ama obia enso so ho ato no se ne ewiem bobre besi akọ ne da mu nyina pade ehunu fo mo na hwe ewiem bobre nsam so ama ne ba ne omde ba ye no eno ne yakamu nsam edi akyerɛw na yɛfrɛw sɛ Michael wokyerade ɛwɔ akyem akyease senior high school anopai wosenwoma yɛ mama woni Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Emiano she teteno Ye medini nye mesebi unti Abraboimu eni bwasya machi Sabi radia yamineya Sabi kawunyiniya Kaneno bebi anamitipa Enkrofon chitra titi Koto jamebu nimunisa mati Sabi dima abraboimu adasya chewa Vimpa me de ba ya abrantie pese wo de fa hai enti say Michael Ota Achasi senior high school anope ya chiachia mu nyina wa ye mi o baby wo de be fa bi awrade ayi
Semina be that I fufu be at them. That be fufu. Yeah, me busia munye. Eradia yemiyo. Sakanya. Aropa nyankopon asem a ye de bro na watwi. Ene ye bepa ho ntoma de akere na afi wo kire ye nya abotre ne abo ewram. But the ede na mo na aropa ye so simple. Ye say be a disciple for God. Be a disciple for God. Ye onyankopon sempakani. I was wutimi ton na sem no do kire nipa afoforo. Ye ba enipa nimdie mu a ya sheda allocate time bi a yesi we no ebre ne so a yesi di asumasi ho adanse e. Ani ntina ye di sa onipa dasani ne ho adanse e. Aropai na watwi ene dey ye nyankopon se memra be kan kire wo obofo kronkron a wosoma na mane ba ya asem odi ba ye ne se me me kan kire wo se di nyankopon ho adanse e di ho adanse e kire nipa ye Yesu Kristo nsem pakani kanin nsem fa kire wo nuanom wo wure ya fi wo ho a me kai wo se wasade wadwuma poten ma wo ba asase we so ne se o ba beboa ama ya consem patre o beboa ama ya expanded the kingdom of God o beboa na wo menyankopon asem no atretre and in human wisdom yetumi ka say wose ye fa asomasi de ne ho adanse ye political parties ye bie ye intertefon ni tumu ahwe kolese no obi afra na o defend the political party obi e defend ni nipa o susu say se wono ne te Ghana konwa ne so awope enipa mpo but anopa mi bisa yen ya na ye frɛ na ye di political parties ho adanse no when was the last time na woni wunua mu hia ya wo kan nyankopon asɛm kyerɛ wo anopa yesi di nyankopon ho adanse ye Yesu suani kan nsɛm pa fa kyerɛ Nia obedie nia obesa na ho aye dinti ehwa gay ehwa wabehwa but ene nyame ya adom ono anga senti mi didi woni fie kanelo bebia na metipa enkrofon chetra emokwa ya kasa bibi emokwa so ti ase Eradia yibi Nana ya wano pay mahunu good morning. Me gidi se bibi aboko de. Edina sesa. Enti na watchi dia me de bra wo no no. Ye ba be si hu nkonwa na ya dwendwen ho no no. Ushia nipa ya ka Yesu ho asem kire won wai. Aya di ahenie no ho adanse fa kire won. Eno ni nipa nyina sede. Okay, kind the book of Ecclesiastes. Also nsem ni nyina si, ensem ni nyina si. But wasi we no nyina chi no. Ne ye onipa sede kese na sede kese. Ene so obe suro awurade ni nyankopon. Wadi ne maransam so emaransam ne baako na ehye wano pei se di na dwuma ne ho adanse ye odi 2024 year yekoto abayi odi obehunu ne yebekoso wo Ghana ha enkrofo be line up the achievement of their political parties no ma sha se wo mu tumutuo wo mu di mu adanse ye but asem no kese pa ne se onyankopon na obo osoro ne asase no. When was the last time one? Oni wunyane mu hia oni wayonkofo hia oni onamfofo hia o hia nkrofo na wo kan ne ho asem kire wo oni mu American kire wo say wo core responsibility as a Christian and say wo be propagate the gospel wo be di Yesu ho adanse na dwuma ne ho adanse na wo de atre na dwuma ni mu anope wura ya fi wo ho a me kai wo se di nyankopon na dwuma ne ho adanse di ho adanse
Talk to people about the kingdom of God. Or responsibility, no. And God of Enoch, He heard my desperate cry. He lifted me. He lifted me, and He sets me free. 18 now what you wait? Can't say I will be a disciple of the kingdom. Can't say Mayen Sempakani, Maye Yesu Chidini Papa, Nama Dine Hua dance here. I don't promise the Yesu Hua dance here, Chidini Pebiwate. Ubiaba Mua Tunani and Tobi and him, Mani Hunu say yes, some of Berime Bia. We are seeing an idea, the Nyanko Pong Nahini no Hua dance here. Kamua Sam Chrawon. My woman who say, you were young coupon beer. One only we are seeing an idea. You move to me in our Shannon's. Say Michael or Tardy, you want to cabako or see meditation. Inti sombe to me a prat to Mamma Mia. Nafi main sorry on sports. Yam fan to us so now. I don't pay a bidding come on. Domestic debt exchange program. Ehon some gold for oil. Ehon some. Yes, inkonya. Yeah, the nina de bro. Electoral Commission. Almost also the CI. Akwakoto Parliament. Assembly. Almost Parliament. Momo ho kwan no mfa. Ghana card, you know, and yeah, the sole prerequisite document. And for my battle, I bet 2024. And once am I your young Paul, and I pay every year the moon commodity, mama. What more can I do that you haven't seen? Ghana, I did say, Obuoba Ofori Amanfo, Emamo Ati, and the AHENKAN933FM. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why are you in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why are you in Santa? Why are you in Santa? Of my heart be acceptable to you. Why are in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why are in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Grateful enough? Can I say thank you enough? A million words cannot define my depth of gratitude. Words fail me when it comes to you. May my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, my Yahweh Santa. May the meditations of my heart be acceptable to you. Obrempong. Chairman. Bibia boko de. Oh, Chairman, Bibia boko ya sense dwada fufuru. Vim yazo. May my heart do the talking. Though I speak no words, may my heart of Prince bako wo fie ha. Okay, say fie ha ye wade hye mienu wa ha. Ye wo Prince bako wa ha. E na ye wo a princess nso wa ha.
Hey, princess in the minimum. Princess in the Fiampofo. Hey, sir. Hey, one tea. Share. O kwabna se o mu sini form o. Oyima o. O ne kwabna se da o. Davi. Any on woko. Any o de shase so ne kwabna se. And so anje ono so mate se dwafo be che no. Omo be che no dina ko. Ogudi hin. Sa. Me ndi o hin odwa. O so papa di hin odwa ha. Ono o hin wonu krom. Ba de ne de Oba ho no say obo blanti no omaye no emfantifo hen wa be bo brapa ti ana dia so so obo brapa omaye no emfantifo hen me dia de won kwanta odan kwanta omo hin no na efe no bibi na dwamra ken na dwamra fa no no enti da chi bia ye mfa se na dwamra fira kunwa no so bi me nwo nya na so no di ganja me dia oba adebo nhihye mu ne dia wo so no mu di oya so di ganja me ya en dem se za le be ko enti em fan se nto no di ka ko dia betima ko di ahini enye se metumi amadi eye straight enti em fan se radio no wo ho na ezi a okwa na radio no dia da bi otio ni ezi o eje akonya na to da bi okwa abena se om be friend no how dey say odan kwanta om be friend dachi hene enti se de ukọ nkwanta be friend dachi hene na dwamra kenti obeto mi ono ko to say I'm going to toss you. It will toss me, sir. It will toss me, sir. Come and year kunya. I don't pay kunya. Na say me dinner my number 1. Sometimes you it will be number 1. So we e be depend ya kunya ko. Me here me ti you be as say be am me di beto so. Na me my number 1. Sir. Na ejiri the first. Omo de yam picture say ya swana ya de you know omudi wo here omudi say na no na the picture be manima ya swa enti no do am to zafro bia no bia bana hey dem mi kan sa de ase mi jare ko he David abi enyan do e ara say ya mi nya botre say no enya so he dey besi David enya so so mfi mu kra pese eduru ba bia so chimitra na omutumi no na ka be kan obetimi de wasi ne stress so kwa den de omo ye mre obobra na eduru ba bi no ye mre otimi de wasi ne stress so on chimitra na do ta kwa himfi oh da me kwa himfi da me pa yo hena me kwa himfi eti a utai ko ho ene se de unya ya do wasi ne stress so a odan kwantansa ase ne de o ka sa mo bam zizu agwa no be se mi dwa ene ko mo be bro sa ase ni no be je from sem o bia okay o de mechanics ba wo wa adu e se ni trim a odi be di wo hene eni ti mi je mi ofa na jabra ke je no de kama ma me se am tia no oh okay eno ma me kwa yi o ba ni ba sa won so ya wonya de oh ai mi tia no ba so obi ya wa bia da che him pa na wu na jabra ke je na mi ta body ene nkwanta fo de mba mi tia mbo Oso waba nse no ni ha oh okay nti waba nti wase mi jia no nti ese wo no wa ma na start chiro de we yi apaye de we yi bi wo suya mamre me nko yi apaye abi se waso kuko suya mamre na ko suya mamre ni de me suya ba nti se apaye na mamre na apaye nka na me edi bi so me yi apaye de fu unse emrade to be free de fufuro bi kan na apaye de untimi but we dia eno no untimi yin na emrade no I mama say eh na wo won ba wo se wunya apaye se untimi nka se uyi mpai body afi abrabo da bi so suru mpai bo na so da bi ni aka ni na mpai o chede mpo kwa me wie e na be ye free mu da bi no untimi yin wie no na wie de so cha me na be ji so wie so na be go so aye wie enti se wan be yo cha me chairman de do one sama mama bia okupa na sa chairman yem na de nya mfa ma na do so yo here wo so betima yi mpani fo sa ti se bia benkumin oba na benkuhin na wo no hwe na ne wa dwun hia betima yi ni firi obufu kura no a hey ere no no enfia go fon bofu ana go fon bofu ya samo na so obufu a ubufu kura utimi churo mu nyina di kwasi yenkokuom ere bi dia be got na bi o da bi na anu utimi kokko to se na ehunhuma de da bi o o de dia obi pese aba physical o boy da bi se onu omu kotena se onu omu fa dwen o de tube kura o de atu fa utimi sa omu nyina lai aba bajo isi am fi be bia me fa la kwa na se ya me fa mi srompa mami tu go fias bi na se wo ka wo ya mu obi adi na se mi mo obi adi da bi o ti o se no de aya wo so mra wo de ba
say me say you dey say here. Ti ma ko fi asumdwem. Ese sia no ti okwa ahwehwe na mpanifo na amote wo no. Wo hwe o ma na unzu o ma nyinyin. O ma dwen na nyinyin a utimi ka say masa me wo he amaba na na agiri defense. Uyi o mi si fom. Masa ma dwen mitimi ni ma dwen yin. But still a almost so mo mpene na so mo na afi chiro mi. Sa wona na ba ko no. Sa me na yin na namti. Da bi so na ba ko no ho. De na nse wo ko ye no. Na wo zo ko, wo zo. Na ya so benya de obedi na ade o. Enti da bi me de make kan say. Ono am tena se fa dwen. Wo de tu benkum na mo de atu ni fa. That's still. Am tiasia. Chiro mu nyina din. Na krata so. Afa gogu krata so. Sa me de mama nyame. Da benya nyame. Se nyame de be che. Da bi be say o kam bi. Da ma wan. O say. Me de ma wan. Chiro mu nyina gu krata so. Na me ma wan. Wa kuku. Ejefo de enyo ma dwen o. Na ma tie bi. Na ho ya dwen. Yes. Open experience ya. Eya hunu na we yi. Uhunu na we ya. Obekire wo. Share, wo de wo tena ho. Na agri defense. But what to nika kakraka bi de. Ya to ade titi. Yo paro. Won so to kesi. Awo to yakiti. Mr. Meza opam bia me. Edu wa say ade e be do na ma yakesi o. Dabi yesi ya. E be do na ma yo bolo kama. Yesi ya. What is it? Because ukoyo ohin na unika so amasa. O de my komra. Yanko. Abziafo na yesi adwada bia we ene echese ye de hye na wotwe na se. Ene se utimi sire kakra. Sa pede ya gudie mu nsem chairman general. Wa ma ye kwan ne kakra. Wase yemfa gudie mu nsem enua nu mienu de champion Kofi Agiri dache hen. Nya se nyame adoma enche achem dan kwanta. Akonya no wo no. Enti obeba afa ye fast danima Jubilee Hospital. Ama so yasin ena no pay na Jubilee se wo yale abra. Na entimi hwo na ho entimi talk kama. Na se ne awuni mu Jubilee de ya chichem ya obabi apemfo da ya obabi ankwalada ya obabi emada ya obabi memada na special apemfo no mu anyakopon enso edi bana betum yem no mu pe babi amu bewo na edi mfidie behwa akwala no ema problem bia so ntimi nto akwala no na akwala no benyim from there fa kwadan Jubilee Hospital hokra no utimi wo fa ho fa ba yetimi chew niam bebiri enso ho afi obabi ya trust can ho ya obabi ya operation ho eye clinic eshim afi canteen so ho pharmacy edobe ne atwere dia maw ya pharmacy ho afi diabetes for hypertension for no mo doctors efia dia bia mo ba ebe chereche oduane adi aduane amenti afi o cancer unit ho fani se wo fie yale bi tete on tiase a wo de beto ebu ase a chereche ba bia yale ne fi bai ene ekwan yale ne be fa so dia ko akemodan ye wo akemodan amantra eho ena yebutuo o yira kwan anu afre 0244 575799 0244 575799 St. Andrew Senior High School 7 can venture on there and pay se wo bana we school tifie no so de ne eko entoaso school dia St. Andrew Senior High School and I make come for the amount and now pay ukupimo campus senior ese ya de bi echire bi general art e be kire business ene de aka chenyi na akwa obenya courses ne bia ye na fe bi a enso akoye ede amount na Canadian Society wasi ne ba ye chidi budu kom se pen ye trotro ne ye ema ede nkudimdie na ese ye de eba antikopimo ewo asinfo so na se mankasim new adubia se dunkor offensive hwi asaren so opimo ewo nkare ne patema teshi uduru teshi abehu na fe oni ababesua de afi takra de shama eno so duru St. Andrew Senior High School yebutu aba obenya na fe oni enso besua de na bibia koye ade ama telephone number no say ena etie 0244696911 0244696911 and I say 0207891004. Yes, see free the German Bundesliga weekend. Say and a results no call ye Shaka 04 Tonsari Frey Uzbek Obia football Antwerpen Bayern Munich Bobo Kono Etimichi Bochum Bonekano Yansan Bochum Etimia football Antwerpen Freiburg Etimichi Stuttgart Bonekano no Stuttgart Etikan Bako T Ejin Hoffenheim Etenefie by Ofer Leverkusen Eko Bonekano Yansan Samsung Hoffenheim Etimia football Antwerpen Mainz 05 Etimichi Osberg Bonekano Yansan Osberg Etikan Bako Werder Bremen Etna ho Borussia Dortmund Eko Bonekano no Werder Bremen Etimiate RB Leipzig Etenefie Union Berlin Eko Bonekano no RB Leipzig Etikan Bako Hertha Berlin Enra Otimichi Borussia Mönchengladbach Bonekano 9 Munchen Etikan Bako Afe FC Cologne Etonsa Edefe Eintracht Frankfurt Ubianfa Eintracht Frankfurt Etenefie Esutumi Lisu Gemino Emma Cologne Eko Bonekano Mensa Wentimi Ante Yenrebo I was paying so no patema la Liga no now cherry say
say and I say Ekowe Kadi Setran Fie Shekadimi no Girona enso entumi ante kana Maria etran fie ebo kadimi no Rebetis enso ehemiensan Sevilla etran fie ebo kadimi no ema Rayo Vallecano anase Mallorca enso entumi ante kana Valencia shebako Atletico Bilbao enso ehemienu Endo Getafe shebako Rayo Vallecano enso shebako Celta Vigo entumi ehemi Atletico Madrid shekano bako Real Valladolid etran fie entumi ehemi Osasuna enso entumi ehemi Villarreal etran fie entumi ehemi ama Barcelona ekochoma Borikana bakwa ama entumi ante nyame adoma game akete no top fm 8 pm no Espanyol etran fie ene Real Sociedad de aboni yenwura mu EPL eno ayesenya asem ketwa na sei ana matches ne kwai West Ham United eton sade free Chelsea game no eye 1-1 ewo Emirates Sports Stadium. Arsenal the Gunners eton sade free Brentford game no amutimi koti ubia hyenyoko no eka bako Crystal Palace eton sade free Brighton omoso ekoti ubia hyenyoko eka bako Fulham etimichi Nottingham Forest ebone academy no Nottingham Forest etimi afa ball and Tottenham Samson and Leicester City etimichi today is to do Tottenham Hotspur ebone kanana Tottenham eti kanibako Southampton AKD Saint etraho Wolves ekobone academy no Southampton eti kanibako Birmingham etonsa edefe Magpies Newcastle game no eye 1-1 enra say ne koi Leeds United etinafie Manchester United ekobo Leeds ekami no Leeds etimi afa ball and Tottenham Man City Etihad Sports Stadium etimichi Aston Villa ebone academy ensa Aston Villa eti kanibako nyame adum ene ewo Anfield Liverpool ebato sare first office Everton na hono am table no say Arsenal 51 Southampton Man City our 48 they say 3 points and America say the dentam Manchester United our 46 points Newcastle our 41 points yena ni remu our Italy so enso Teresiera no na atwawie ye say na matches no ekowie AC Milan etranfie kanibako Torino entumi ante Empoli eshemieno Spezia Casio enso eshemieno Lecce etranfie kanibako Bobokwa efan AS Roma enso eshebako Lazio etranfie ema Atlanta ekochemo ebonekanimu a amantumi ante Udinese eshemieno ema Sassuolo enso eshemieno Bologna etranfie ema Monza ekochemo ebonekanimu a amantumi ante Juve eshebako Fiorentina entumi ante Kano Napoli amujiramo naso papa mutranfie ebokanimu ensa ema Cremonese entumi ante enama chesa etofem no sei ene besia ko Hellas Verona etranfie ene Salernitana ede ebody Sampdoria etranfie ene Inter Milan ede aboni CAF Champions League say ene kwaye Raja Casablanca enso timichi team efan Vipers ebone kanunum Vipers etimi afa ball and Tottenham Mamelodi Sundowns etimichi Ahila ebone kanibako Ahila etimi afa ball and Tottenham Petro Atletico eton sare fe JS Kabylie amufri Algeria game no amonso amutimi kwete obi afa ball and Tottenham Esperance of Tunisia eton sare fe Malik Esperance of Tunisia etimichi Emarick ebone kanibako a Emarick etimi afa ball and Tottenham afe Horoya eton sare fe Simba Horoya etimichi Simba ebone kanibako Simba etimi ante yewremu ewo Africa CAF Confederation Cup na so match set of fem no say NSW no esi ekoyeye boboko efan Maromo etranfie epokani enum emese Alakada enso etekenu bako upiemu ewo eye Mozambique eye boboko enso ebokani miensa emere Bamako enso etekenu bako Asek Mimosa etranfie entumi anshebi Mortina eye Pembe enso entumi anshebi Double Snails for etranfie shekani miensa emase boboko efan Rivers United entumi antiekano Kara etranfie shebako Future FC enso eshebako afio kanchi woni remu Young African etna ekwa we emase kodi nkugo academy no a wantumi enso anti Pyramid etna fi academy no ema Farabat enso mienu USM je miensa ema Set Elio Lipopo enso entumi anti kana we CAF Confederation Cup yenwure mo Etihad Sports Stadium eno papa fe Joseph Pep Guardiola Manchester City unu say Pep Guardiola join EPL no endra eno boni 250 game edema Manchester City as a manager na papa no boni 250 game no we team winning 184 wins and papa na team aye afi draws no 32 and afi lose no 34 no papa no so team mastermind day team je 3 points no na David here and no so team ya bakwasem ono so fi so joining Manchester United no and no so that post no 400 games and Manchester United as a goalkeeper it no so team making record na so need the first goalkeeper or Manchester United we team that post no 400 and no say Philip
ba medium semino mediama Yeriamu our Saddam Tindin come back confirm farmo and Fonko President report farmo Urbanism coach ya fan Nathan Jones rumpin for Abanasi to yasa pano 14 matches dia opeja kwasora na hwe fom se pansam tinya dia obetumi atokwaso ya djuma dia mom nom so mu wuramu Torino na fe amakofa pa ya fan Ivan Joy enso be premo na be head coach and Masanti Moboku na medimu enkomo no ede ejaw nyame anuma Tuesday champions say one of 16 big game no Baso Bayern Munich omotonsa and a Paris Saint-Germain no me ayantam so na papa fan Christopher Gaitier unu se papa fan Kylian Mbappé abrante no ekopre matise medical teams no enso atimi agina abrante no so wo ne pane nyame adema papa fan Christopher Gaitier o se squad odi piem no odi abrante fan Kylian Mbappé Lionel Messi omuni atimi aye fita nyame adema ebrade bay ombehye Jesse esi akan era matimi efa no na se PSG na Madrid me no ka say omawura mo Chelsea abrante fa Joao Felix yesi Madrid akacha Atletico Madrid say emamo ton abrante fa Joao Felix emfa ma Chelsea omo Madrid no wom so aye ready so omo so munya sa abrante fa Joao Felix a omo so ebetimi afa no Messi Mount or see contract extension on extending emfa ma Chelsea it will be go free na me no ka say Liverpool team efa no Madrid Manchester United omo ni afa interest sa abrante fa Messi Mount on besan abrante no ye ba fie na ya fi semina da tache e dia ma na ndra kopiema Ghana Premier League no matches be bring na da na twere ye top fam no fa di kan de ye de nini na aba na wie ye 17 matches no ya gba wie ntie gba table na bi oda na se wo no won so resource wonya enso eno no ndra kopiema sei ena se wie no esie ko be United Tafie amantumi ansebi Adriana Stars enso antumi ansebi Girls Accra Heart of Folk ehye kanu miensa ama brekum Chelsea etie kanu bako Dreams FC echi kotoko bona kanu mienu a kotoko antumi antimo adabraka Career United enso ehye mienu atimo dan kotoku Reals etie kanu bako Kimfaisa ehye bako ema SLTU antumi antie kanu instructor ehye mienu Great Olympics etie kanu bako Samates ehye kanu mienu Legon Cities etie kanu bako Tamale City antumi anche mediama enso antumi anche bi ennyame adoma 3 pm no Accra Lions etnafie ene bibiane Go Stars e dia body table no say ne tie first round no Adriana Stars ene di kan omo 32 points Hasso Folk ewo 28 points Asante Kotoko ewo 27 points Beche United ewo 27 points bibiane Go Stars ewo 26 points Accra Lions ewo 26 points Mediama Sporting Club ewo 24 points RTU ewo 24 points Dreams FC ewo 23 points Great Olympics ewo 23 points Samates ewo 23 points Insuatramai ewo 23 points Brekum Chelsea ewo 22 points Career United ewo 22 points Legon City ewo 21 points afei team efan Kimfaisa ewo 20 points Tamale City ewo 16 points Kotoku Royals ewo 10 points na me no ka say top scorer no say netie ablante finance Mishak Afiye ewo team efan Brekum Chelsea o share 9 goals Steven Mukwala Asante Kotoko share 8 goals Hafiz Konkoni Beche United o share 6 goals ablante say Isakuka ewo RTU o share 6 goals ablante fan Samson Duku ewo Tamale City o share 6 goals Abednego Tete ewo Bibiani Go Stars o share 5 goals ewo ho and afei Ajeni Mensa ewo Dreams FC share 5 goals Kotoku ni ablante fan Richie Zikwe ewo 4 goals ewo ho nyame adama second round no GF for say ye home so efia de ye ni e kan ye magum enu say anebeko Mediama Sporting Club ebetonsa de kwele Legon City Insuatraman betonsa ele fre Kumasi Asante Kotoko Accra Lions ebetonsa ele fre Kotoku Royals into Kotoku first game obewura mu Accra Sports Stadium eho eno ni Accra Lions edi chiaso game no eye Sunday Hasso Folk betonsa ele fre Adriana Stars afei Samates any RTU edi bebom Tamale City betonsa ele fre Career United Kimfaisa betonsa ele fre Brekum Chelsea Beche United betonsa ele fre Great Olympics and afei Dreams FC atonsa ele fre Bibiani Go Stars yendi komo free Heart of Folk bobo kono enfamana after the game as en kudimde no ekọ edema amano coach efa no Slavko Matic enso ekasa kaka ordinary disam de tudwa was in players no 90 minutes nini na as omo dominate ye papa ema as en kudimde no ekọ edema amano so okache players ni say mo fi bench ba momfa ahonkeka foforo enso emfenwura game no yente ensama Slavko Matic e de ajaye I think that we dominate 90 minutes. Even the first half we didn't score goal. I tell to the players just few changes. If we make, we'll score 3 goals. Thanks God we scored 3. I think the best team, the better team won today. We deserve this win. We dominate with the ball. We create a lot of opportunities, a lot of shoots, chances, and on the end we win. Congratulations to my players.
Yes, we love Komatic. No be no. And I say Osani to you say on the players na kasa say bia wanya bia mbo na to bench kra na oba. Eno no ehum say on so e player oba. E say ode ahwanefo fro. E ba be room na fei osu ohia supporters. Na nya say bia fan bi keke. E say bia house folk e she 3 omo she 4. And I say oni GS house folk for asenti support them ne nkuguo mo ekunimdie mo kwaso support them. I always tell to my players, when you're coming from the bench, you must give some new energy, new quality, give me confidence, and they exactly do that also. But what I'm not happy, you follow Premier League, and our fans, they must watch what means support from tribunes, not only when you win. Why this negative energy from beginning? All matches, because that we don't play here good. I'm very disappointed with our fans. We need supporters, somebody who will support 90 minutes team, not only when we celebration. It's very easy to celebrate, but when we struggle, when we fight, somebody need to support these guys. And I hope next time we'll have more supporters. Slavko Matic and AHENKAN. Now Papa Finance Christopher Enim brekum Chelsea coach. Now after the game any busa no say Papa game no anko no so yemfa credit ni yemfa house of folk. I will give credit to Accra House of Folk. They really had a good game today, but I don't know what is really happening. I don't know if it's about fatigue or something. I don't know because our game plan changed, but we're able to hold them up to the 70th minute before we concede. So it's something that I have to check. I really don't know what is happening because we really work over this game, and on the field things change up. In the last 75 minutes, that's where we concede, and you can see in the last minute we concede within 1 minute. So it's something that we need to go to the board and do a lot of corrections. It was 2 on goal or so. Yeah, that is what really killed us. But all the same, we'll go and work over. Enti Papa Finance Christopher Enim or twice in Yebisa say Papa first round no teams are a show on the second round no so ono uye team na first round o na second round ono so be show. I'll be waiting for the teams that beat me first round. I'm meeting them there. I'm waiting for them. Definitely. I'm going with lose, they'll come with lose. So they should get prepared. Eti Papa Finance Christopher Enim ni ewura mu odau Dreams FC ni Kumasi Asante Kotoko game ni be wie no ene Papa Finance say Zabu coach ene Kumasi Asante Kotoko say Papa after the game message be na odi mind. Today there's individual differences offensively and defensively. That's where we got the defeat. The home team played very, very well. They deserve the win, and we have about 7 players that are absent, and we have to accept that they play better than us. We always change the team because of injuries in the team. So today is some kind of experiment defensively that we implement. Eti Papa Finance Zabu na yese ni interpreter no ene chichi mudi maye na owie no na fe Dreams FC so coach so kasa Papa Finance Karim Zito ene nsem kaka de tudwa osini players ni de body mbo or the mom na fe ni 442 information boy no ese ebom ye Papa enkweti ensama Karim Zito there be sign aba and it is sign aba there yento so na fe ne mfa nsem ni sia yentimra aya atemoda na fe ni nkomo emfa ema onendra ene se anase Saturday no ene se odi ankan kwame yeboa ebetena se ne se odi nkomo no ena one atim Swedro MP enso di nkomo akra edefa atim Swedro na se atemoda park no ho na se papa ye fe no eye Kennedy osenya ko ekasa kakra na odi nsem di tudwa odi anka busa ne se sesi adan ena omoye ede aboa na fe Atemoda Sports Stadium no yetumi asiesie no na nsem apa no edi tudwa ne de sei ene se okano or dance sports studio and your back for Juma. Yen at Manza MPC, you can't Isika Bubra, you drink Yano Stadium, and Mani, a conosso to set a penwa, the Pessi a day more premiership. You hear the answer, you didn't hear what you see a central government. And now agency Pia, why Penifone, a Jumahuro, Akasa, Omaya, Ministry of Sports, Ghana Gas for Uncle so more be a movie answer, Omade. Ye, any pen, one say, I didn't about to prove Sabi, a buying Nakon. My body and crow about one of Yafi. Inti any animal qualify for premiership. Not put to Bruzani and in the stadium, and yet the DR was so unfamiliar. We and some say Atim Swedro MP Erijana Oberie no and I say Atim Dan Kutukuras for Omani Ejomuye Panomina a boy and afi omo qualify no me omo say anka omo ko e ofonse astrotef no so maybe a GMPC for ebe no na ho ukopima dressing room na de ade ni ho te omo omo say nka omo kikom say na afi amakosiesie ho say na be ya kutuku betumi akobo no say onim de ekoye ya e ma afi kutuku fokopi e Cape Coast yenkotie ensama Swedro MP Eddie Ajaye.
yempo de na ya green kire ne sen ka si ya yentumi nya odan die Ghana gas ye kakaka FIFA standard field with all pro light ye wo ofuase ne fi senka kotokuro ya for betumi ayusu for the meantime ye hia no se nan ke be ye seats ne dressing room bi aka ho keke amom no omatumi aye instead of some be drive that far to Cape Coast no but me hu de se ne senka ne ko ya amanza le se be team ne de do se kotokudi na daso ba ye obi na ye ni team ono na team ne ye ne dia ototo team ne ho nhye nya nti so no fi se Cape Coast no de ko abeboa no na bi o de kopim ho no na menyi ni se eye obi anamo bi a wantu nti na entumi ama ne sa nti yenhwe minim se kasa bibira akoso adwuma no so no me hu se stadium no so na adwuma so ekoso nti yego so yanso ye hia na me de se the group no so mo ba no ho ba fi so mo so mo boa yenhwe de ebekoso se yebetumi aye na akoye kra behwe a ye nua no betumi aba bebo omo so omo home matches nya o nti yenhwe de nya me beye. Yes, it's no asam na waka no ntino Swabri MP osenya ko enso de kakra eno no. Yekọ na me no kasedandra na Ghana Football Association for edi betu dwase sese ade Blasters of Ghana ku tutu ado ojaye ho odi ekopie mu okata bae na osi sese ontimi nto aso enye manager enfema the Blasters of Ghana no eno mutimi kwase trans sese de eje timi abedu sese papa friend Chris Wooten ono ene yeso oba be fa the Blasters of Ghana adwuma no as a manager papa friend George Boateng ebe na yese ono nsu wura mo be ka assistant coaches no ho afi papa friend Masa Dudu Dramani enso be ka sese the Chris Wooten ono ene the Blasters of Ghana head coach Kofi Enko. Yeah, Nyame adema wi ai beba enti ebo wana na yese champion kwabreje ni betrase afi obeti Joseph Eji of Mpom meka ho reni mauli bebo ye chidom ye nhie biam de Nyankopon ka ho ne chama January e ba betrase bye bye. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Maakye o Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Still can't believe this. I can't believe I can't take control of myself, baby. Makoma bo me bang 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 me feel anaseminya umaunko na minko fienko swanda. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Makoma bo me bang bang bang, but this feeling is so different.
What reason will I give my heart if I should let you go, baby? Cause I wanna know you. Into sweetie, the person me who didn't come walk it away. I shall miss a sabbath scene there. Yeah, woman, come and moon in and say. Be with you forever, 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 and forever. I wanna be right next until the day that I'm feeling lifeless, you know. And I ain't playing with emotions, I'm just swimming in the oceans till the feelings digest. I know I've done a lot of good, some bad. I took some jabs from all your friends, it made me look so sad. And I ain't going back the same route. So just tell me why. Cause even mommy and daddy, they used to argue and battle inside the same house. Couple days ago, now my mama wearing the same blouse. But I ain't trying to bring the history, I'm just trying to say I don't pay me. When him there, yeah, oh mommy, I'm ready. What do they say I don't pay me? This one I'm no money thing from who. The one I'm a ball and it ain't the true. What do they say I don't pay me? What is that? Say my dream. Sorry, I'm about one dream. Go dance to one dream. Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba AHENKAN933FM. Me ba cho mami sa mo akwa ban famra show ni so Maakye ni dwumade ni din I need someone to call my own. Me and I Maakye. Now I found someone to sit on my. Yeah, call into the world of sports. Update our whole Kofi Ejiri AJ Sanso so and Obrimpo Puku are what you want can. All the Nina dia bro afe yet was so Simano Ediasa enum. And I bought a pano panon son and home of Fremi Obuoba Ofori Amanfo. I feel do feeding at 200 when I Joda February 13, 2023. Yeah, shashe dada. But won't catch you. You are as yet. Because in common and Casano, I feel in a baby room. But in the meantime, Mammy Kofa would dash into your bracket into a future near this new womb. And to thousands of people celebrating their birthday today. We wish them well. What that into young fan to us? And I don't pay what that into your bracket into a future near this year. The num ebrewo. Bro, focus on me. I see invest in yourself. Make yourself happy. Invest in yourself. Make yourself happy. And then you didn't know. Bro, focus on me. I feel you have to invest in yourself. Make yourself happy. And then you person is so simple. It's so simple. And we keep telling you, said yeah, we be you have to learn on it. And to say, Ebia, no eduane. And you say, what say why ya? Media, me de mensa buano.
mesa enchen no na me de gumu a entwam enye hwe bibia be fa level pepepe ena waye ne saa na wa try ne saa nti de ye wo ne se no ano no enye no ano no e wo se usua enioma bebre ka ho invest in yourself nti se e book kura no a to book na kinkan ene kura de yen yetira yie okọ internet ne so a ye wo site bebre as o pese wo kinkan books a ubetumi akọ mami ma free tip baako okọ Amazon no mu book we no okọ ho no mo a books ni bebre ni gu ho no mo ubetumi akinkan ene digital books na doso nti se o pese wo kinkan book o pese wo ye shark ni awusua no pese wo bin wo mu a invest in yourself suade ne more okuyani invest in yourself menye the traditional way of farming see ye fuo mienu pe ye the free January na eba no ane ye de ko December no and then crofo so many farming almost diversify kuyayo and inti no onu nsuo nto opese odua bibia odua se ye ntosia ontwen se ye duru nsu tobiri mu anu abedua jena ye duru nsu tobiri mu anu abe no a free January copy December se we invest e wo wankasa mu a ubesua more ubehunu se kane na ne ye twen ane adofuo mienu pe but ene metimi adofuo abribia because ubesua ne oma bebre kuya no awoye no enwo se eburo ne banche no no I was so invested in yourself na usua de na obehunu se se kuya no enye banche ne brode no nko an yedua wo ubetimi udua banche ne brode no a ubetimi kura de nkate afam ubetimi de bibi fofora fam enti na enye banche ne brode nko an na ubetwa nti wutwa banche ne brode no na wansan etu nkate aka ho udi maku ka ho udi jene ka ho udi nkurume ka ho invest in yourself learn more avail yourself for so many things debia ene ya ade achiwi e wo se usua bibi fofora nsan na wakoda onyununyu na wonkonko da no e wo se utumi sua bibi a na wunhu da na wate kura da afi na wode wani ehu e wo se wo hwehwe na wode ka wade sua bank no ho na eboa wo eno ne ye fa baako invest in yourself ansana wo so bitimi aba mfaso no gise wa manipa hunu se wo bibi a esombo enti adwuma nim mankrofo a wo no mo ye adwuma nim hunu se bibi wo ye so exceptional wo one particular thing a distinguish you e ma wo ye so unique yemfa no nsi ho make yourself happy ma wani nye meti hey metimi aka nsema wo wiase nyina just to make sure say you are so encouraged but the only person who betimi ama when you age pa ye wankasa wo ho e wo se wo ka kire wo ho say nyankopon ya adom a na imma nyina akokoda ye na ye pe o mo ebe sori nne na me aka ho no owo bibi papa de mame aninti I have no reason to be sad and once me mame bra ho aden a ade achime me ni aduane a medi se nyankopon wa brewa anka o ma ade nchen enti nana wa ma ade achen no this is the day you have to rejoice and be glad in it mo waninye make yourself happy no one will make you happy ye betimi aya asa wo besere but se wo ankasa wo ka kire wo say I want to make myself happier and fa hunu ne ebesi wo da chinti invest in yourself and make yourself happy erade nkan nyina ye ho na na domo no so mayen amen still in the month of love inti yegusu aye kire odo wo da chinti mi hunu so amintu mingaza mi do idea se ano be mi ba bia se mi ba don ko inti yo yi mi obia
baby, I say, me better won't go, me better won't go. Ofro Benjamin, a champon. Also, I join this stream and yeah, that CBBRE. We need Benjamin a champon. He didn't be a second. We see a friend as man. And also, I join in. Actually, my message is in a back in kind of mama. Aaron Babako Komisa. We say your friend Brack, we see Philip. I see good morning, Obuoba. Thank God for another beautiful day. Shout out and comma. Adwuma for more Frimpong Enterprise. Frimpong Enterprise. Inti Brack, we see Philip. Say or cheer adwuma for what Frimpong Enterprise. Frimpong Enterprise and so dear moye numero 1. Mo boss no nanimu te on ti see a chire ho de no. Yaw Isaac, he said good morning AHENKAN933FM. Wamaya yiku. Yeah, that's it, baby. We about to the one crata mo so yeah dey to aso the amount. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. Okay. Airborne. Good morning to you all, guys. As Nyankopon Shramo. Airborne. Also, Otie in the free Achim Odan. I don't pay a church Yamunina Achim down for. Especially man ye. Yeah, say Moyanam referee. I am manager and Sudin Dinya Banami refi adding. I've been Bibia Bacodier. Yamia de Mohine, now so Yamia domain so here pa. Your body and Yakoni weekend in Aba. Ja, Ben Day. Weekend asa. Yes, I bet to us. Weekend asa. Zai or Kono about so on and off, sir. And on off, sir. Or chance so yeah, vows day. Or China vows day, but I say baby, you did. And of 4 dano. Who's that? This no vast and soon pay the vast and soon pay. Vast and soon pay the David. I see. Ja, on one scanning nam. Vast no. Scanning pay the da. So vast near to turn your match Chania, the Adianamba. Let no crime fast or some boy. So to turn your match. No. Vast and I'm with Dino. Omo. Me vast in Mindi Bido. Only Bida. Oh, David. I told me the same. See, do one ma to turn your match chair. A bimu Obian and Tiasie. The Drew I said will be at Tiasie, no, you're not according to Debbie. Will be at Tiasie, there would be anti Tiasie on the whole, but who said I would do it, you know. Me, crown vassal, me name in a fall by me, and drew on mammy name was out. There was a man. One day,
One day. Enti wo kika won sema na kika ne ye. This ya wan be wi. Ye nyina. Na see wi ni akwa. Me birthday me ni. Me nim said ye tienti me no me ni. Why say sorry bi. Almost wo mu ni bronya. But ye be di bronya bia no wo mu di kan di wo mu de. O ya pre-shoot. Ansa na bronya na ngasa duru ho. Enti se wo ni a. Baby for de o mu be di. Mu ni. So that's ye. Enti se uto wo sawe uto ani hwe wo nsa benkum so a wo ni a enkrofo de ombedi omo me nsa benkum so ni omo akwaba na wo hwe ahoboa no a wo de hia wo kyena no a ahoboa na no wo dene tini se omo momma explanation no ne hwe yi so omo momma explanation se ebeti bi adi a se ya ka kyerɛ mo se ɛyɛ amo ntene mo nam mo de na ma kyerɛ ha yi a economy nso na asɛ wo tiri wo na mu a ye 2 pounds yi ba ko tu mu sesa bebre na da ya do be bia wo tiri mu na mu ye ka mo nte mo de na yi ye akura kiri ha ne yi nire behi yo o de mo ntina ho ande wo tiri wo na mu ahu abroche for ya chi ama no pe bibia boko de wo tiri wo na mu ahu abroche onya no a memmi ano se onya no a memmi ano okay so be on Facebook for abroche for Facebook da bi WhatsApp na be kan yo oya na wo check na so me ka wasam wo so vi me emu de ahia me se wo tene wo na mu ahu wo se me tene mi na mu o se nyankopon kra se obi nyame ya wadom na wo nsa ka bi atene wo nsa nti e nyina ya tene ye nsa nti san ensa ne mu nkyere mu na wo de ma me no me pa chro ai okay adoye de ye o adoye de ye abrochire for ya mama chia no pe mu pu mboko de ye se ti obi andu wa fu peda wa fu peda ai be se kuma se kura me kwa me de ka what dey okay isa brechere for am se Facebook for na akwantufo akwaba se mo pu mboko de akwantufo ya mi adomboko akwantufo de o okay sa akwantam me otu kwan ko da kura watu kwa o de ada o ye nkrani o ye nkrani a ono okola badi o so atukwan ye na mfufo ye no mu atashi ni tukwan o tukwan akohia o so okola badi enti utukwan makwaba se bia mokoye boko de ye de rade ase wo chena so Val's Day no so bibia ye kama ye bedi sawo ja o ya ndan atom tu bedi se ye ka Val's Day a si ye bonyo no sakra udi Val's Day nti minim de nti asa adwen person wo kikire no bibi huhu se no ma ya de TikTok na ehudu se ja mafo obian mesi obian ne die o ma ya de na huhu wa TikTok sa na mema no kra adwane me TikTok o mini ho nti de akoso ho bia anya masem na wote no ene yakọ debi okọ akoma pressure be fa wo tension be fa mas mesi TikTok wa de nya kra anya singa Twitter kra tu ai srade na me famisi kama fa kwa srade na isi a mema no nyuma moto an stingy men association eni ti na ho de me mpe ho no TikTok za nyu mweze untimi pressure no bia na 14th na 14th so de bia beto yen oh we dia e betwa mukura mposisi unya top choco a eno ano no wano mo ade ana wo de besen kra uni ba bia kwa bramienko Brifaland Hotel na yempotem ha no mo epe ena anwumere nyina ye swimming pool enti watch swimming pool ni de o kire yankopon ya adomo a kofo be swim efiti anopa no kosi anwumere no anopa no awiem ho no nyina no ahenka adwumefo ne kɔ swimming pool na behwe bikini so ati ase na wa mu no ejudi opese uhunu bikini a o kire yankopon ya adomo a atiefo na emehye bikini o kire na ye last show wan hwe kire no a wonhwe biem afande no kre Sunday ni o ma behu mu o be sha hwe on hwe ayi weni ko fo be hwe ni o ma pa sa enti o kire na bra me ni Val's Day no ade achi ukuara na okoni yi wadi a na obepra wa hama yen na hwe me de order yim elda bi enti o kire na bikini ni ya wia no ya di jare
na bikini I don't know can maybe say mema de ne what's that shot ha ba ni okay kan dem say we edi ochina efiti anopa na akosi anwumre no awia no ye bikini ankasa ye de kototo ye ho atu nsuo nim na anwumre no aye enwom asa ene nkomo kofa no ma we agu ani so bobobrim be che wana dwo emu de he ada nko bi chida me oh dabi o nko bi chida dabi kuma si epo na ho mpa ya na ba so kan say oh anti benya international airport wani bewu epo no kwa fa so edi beto bi beto ho ya epo ni ho ya di beto ho ba na me person na na increment na ho chai increment na ho ba mi ba o asa wase mi ya is serious kakra yenim se kumase epo ni ho but say kumase fo yi su tumi bankran oso won ko beach na ma betna ho a me nko da ana wo yo mo amu konkan etumfo se wan ko so ko hepo ko bobra ma ko hepo ntu nko beach da oh david me sa pu ni hotel ni ade mi nko bi da aye musika na enso ana say wani na enye me ni nye ho me nkola hotel nso anya say musika na enso me nko me ni nje ho me le jaye nkaye me kaye ira me kaye say o se san we environment akoda hotel kakra no so no hey eno ye pepa na say say me koda hotel ne de ma koda bi adan e ma koda bi ba say bia me kodi bia na watwe bi kogimani me call for that and dear purpose no that one there you see what my life mu da beach ni so kura hunhunu bi da me hu bi da me tv so da me dize okay any try there basi ko bi ke wa ha san ko yi bi to so any man no a hihye bikini gina beach na eno so hunhun bi da oh da bi e don be yi bi nto so na hunhun bi da kwa wo tv me hwe na ba ni me ye free ho blah oh bape we so mo bape ni me ye free ho so mo nyima mo bo mo go swimming will be hobby o African fa yinya guys so watch na say afia say the bikini wo pe won pe kamba hunyoma ani fra bebe see ase ube hu dompe na we da untimi na na jina wani so oh we jina wani so ebe tete ma bra bo membe ese no so watu ho atu nsuo ni no ahohoro wani so tana ho achina de ntino opokum de jaja o ma di pool ni ho adanse a kire me eye pool no ho jai opokum adi ho adanse opokum so wadi ho adanse de no wadi wadi papa opoku akrasi ni a me pe ma yari a se me go dali beach oh na say be to the beach de ko ebra ni nya swim oh that be wadi jai oh swim o stress na o swim bi agu keke se me now you feel na keke say sometimes cry na yes o feel no kwatena beach na no ai pool na no na fa wo nan egum na o bro no cha na wo do after that na o sepo drink bi kakra so say cocktail bi ana say yi bi a wo do nan na buruburu so dum nyina na o twen kakra na o bo wani so akonhoma sa so that say o ya no asore ko ba bi sa enya bibi chinchinin sa o me ya we da wo kan nyina ma hunu pa mate na so men kra time na nkom o tena asofo nchinti ana so say oh nya Pentecost da asem jaja we na ayi Pentecost so tena wa kwahwe wani zu keke so Church of Christ for cry that time oh we did that but gonna mo yanko jare yanko tna keke o da chi yire bebre o o mre o se da chi yire be huna mani o ye very comfortable no kura won pe kura che tie mo na mo ma ware ne ayanyu no ayanyu ayantia wonu no obia ne hobby da bi di obia ne hobby say to de bia wo so timi tam oba ne bia nyese me oh da nyese me fa ko di abonte keke ono ko so it is was some timi change mo environment kra be 1 week bi se me nya wale ye and ye ka to ho ye wale ye be ye why e ka ho ba ye wa edam da do se be ni nya nuru ye ebra ni dura me nko me ko no yes ebro nkuma egu nhire ne
ɛna ɛti kuma kwadu na bɛso abribra sisi ya mpo no afa ne kɔ na wo si da bi na bɛ ware no oh ɛnya sɛ memfa ne nkɔ na me si da bi o deɛ tie ne sɛ ya wo yɛn hyehyɛyɛ nti yɛn hyehyɛyɛ ni mu no yɛn hyehyɛyɛ mu no saa bere wei abibire wei mu ɛnso yɛ ɛna sɛ ɛnyɛ sɛ kɔyɛ biribi o kɔtena o saa na me kɔ tena wei Brifaland ha kra wo kra wo protocol wɔ hɔ enti wo kɔ na wo do dɔfo kɔ a bɔne bɛ ne na wo wo si hɔ kɛkɛ ade asɛm kɔrɛ ni a kɔto da kɔto ai au na sɛ ana no mo kɔ ayi si me mama si me bai enti na ka hanso de na ba oh dabi aha de on fa ne ma dabi hwan na mu dia he na wo se dabi dabi ne ansa question me ka asɛm bi ase ha yi na so ba ye yi aha de no so me ba ho me ba ho aha de o mo ba ye me ba ye lamba chombaye enti Brifaland aye ko china no eno de o ma me sha hwe sa hey adwen and me am the grader so now me fie ye me ba hwa betam akọ se de enti na se puru na usura na se de oh puru na misure sei ade nyale nsu beko jai ye de ye nsu na de adwali mu no mo ye nsu tene no na ni we na ni adwali mu o se the same we udwali a na ejinam udwali a na ejinam bi aduro wo mu we o da bi Brifaland ye ne ana huhuru omu de de ba huhuru entu ba acha sa jumbone na jumpa na papa ni we kai na pe ajumone problem ade no mo say Wednesday me pe problem say eno ma vi pictures e beba no ebi wa mi timi content ensuo bi gina tie o eya ensuo bi gina nipa mu dwen papa na papa ni wani mu kan nti na me bese me kɔ no ensuo bi gina nipa mu nti duru ba bia ɛwɔ sesa anoma no woyɛ bi na sɛ nsuo no ɛtene firi wo mu kɔ saa na wonya hoɔden foforɔ de to abrabɔ no so so asa sɛ wanya bi abɛbɔ akɔkora ntɛm wobɛwu ntɛm koraa nyɛ sɛ akɔkora na wobɛbɔ ntɛm saa wobɛwu ntɛm ɛtɔ da bia ɔte aseɛ asɔfoɔ nyinaa pirikyi sɛ ɛtɔ da bia ɔsɔ wode wo yiri pie na saa ade mo ka me deɛ na wo yiri deɛ amudi bi ba mu yɛ hwan na aware wa ha okay wo ankasa personally no ɛwɔ sɛ wo treat wo ho yie na wo kasa na sɛ ɔno so ba mu a me me ba so oba ne nyina agibom dabi wo hyase wo di kan hyase na bɔ kwan ne to hɔ na sɛ wan bɔ kwan na to a ɔba mo bɔ ebe ɛfonfon bɛ na mo no kwaye ko edi wa kyerɛ Nyankopɔn yɛ adom a Brifaland Hotel efiti anɔpa no kosi anwummerɛ no enti me pɔn me dia na me di kan hɔ de one ne bɛkɔ ho o sɛ one ne bɛkɔ me ne hwan ne bɛkɔ sɛ me ne adwumayɛfoɔ na ɛkɔ ɛnyɛ adwumayɛfoɔ asɛm na meka me so ne bɛkɔ me ne hwan sɛ ɛyɛ a mo se tutu sɛ me te sɛ mo atwere wɔ mu sɛ wo ba ma wo nkwa wo ma ɛne ɛno deɛ menhu yɛ ɛwɔ wo mo deɛ na moka no so anaa ɛne wɔ so okay me deɛ deɛ ni so nti wo deɛ wo nkwa bɛkɔ ɔmo se dan tutu ene se na ebi muso be mu amane ya se wa tie wa mo de ayi bi ato ho woni wa de me woni mi engobro me o na da na mi adwen woni me mi engobro me secretary unim se secretary si mi nim nti na me kan mi no beko o se me secretary da ba anya secretary no mo tro se ho hwa na churo no hwa na churo anya mi say eje seje pia obua me hu yi ana no de me hu yi sa e wo pepa na so ana amodi ayi bi so ato ho omo se ayi ema no o kɔ a wo be fine B boyfriend fine B when B is score to 0 and the man be fine G when J is score to 0 and it's a girlfriend and boyfriend and J there you greater Accra to be and greater girlfriend isa na obepe girlfriend back account now de ne and say dey simple man call for for dey simple mom na we tiefo for o come wo mo ana me no obeko eno no hwan na omo come ana yen na say tiefo yen nyina sa adwumayefo so come so woni bia de me ha nkwa no akọ fine no eno de me nhye da nya we sa okay ne PM
Fine, you be fine no had ya ko. Me be fine no na do akọ. Be ya be pass mama mi. Me ntimi ade we so for so dia yere me. Ti yakpo ya ma wo chena no. Ye nyina ye ko ho. Sure. Na yakwa gi ani kakra. You could release stress. Na me ya say a see Tuesday. Oh. Obre bibre ade chin Wednesday asemato. Last year is Monday. Last year. Monday, yeah. Enti nyame adom a na nwumre ye nyina ye ochina Friday ase utinama. So aja say nke si fiada. Ebe ko si fiada na ache. But nonetheless, ye nyina ye be ko hodomo. Anopa no a we adwuma kakra no abedware no asan ko adwuma no so. Enwumre no ene ye si nkonwa no ankasa. Brieferland Hotel. Eno no wo Achimman so. Presby School no achi honomo a. Na Brieferland Hotel ho no ene me American de mani akohwe ho. Opoku adi ho adanse dia. Ene no me ko ho. Na fe me so me ba bi ho city no so no. Baby a hye no. Se ye yo. Radia. Location ni. Radu se hotel de wo si na de ko hye baby sa no a. Eye e man to kwa mbafie. Bai wo kroma. And ya ntokwa pre. Udru fia ne ya. Na ataka bam. But baby a Brieferland she no. Ya do wa he no awura tiro. O sie fie se. Brieferland no. Brieferland baby a she no. Ono no ba na anu ye no. Jai. Ko hye ho a. I just say. Wa ko hoda. Oh, my wura ho pe. Oh, okay. Oh, Miss Experience is the best sister. Daddy, se me ko ho. Encheche mu ni ye. Oh, Kales. To ne bedi. Ana ma me di. Okay. Oye no ho. Okay. Oye. Oh, okay. Ana o do ko she ho. Hey, Debbie. Dabi so di baby. Oh, okay. Send your location baby a share. Who say ayibu a e wo kwan. E ho ne coded. Coded akasa ya nkyere wa udimi. Come on. E ho no de nketwa da de ko share wa. I say we base you know. This say obi a cho so ye base ni. Oh, okay. Sanya sapa dia. Oh, na wo ta sisi kwan de ye to de bi e ntokwa nko a. De kwa ukrum. De. Ho ba to wa hene wa hene. Brieferland shani de ojan. Ela so de dia ko hye ho a. Nketwa de. Ele dia. Ene ye Monday. Afia na ye Monday o. Afia. Ene ye Monday. Oh, afia da ne ye. Ejo da de ye. Ah. Na di bai. Ah. Apeja mi se. Ezi Yankopɔ ya adom a wɔkyena ye nyina ye kɔ hɔ no mo ne yakɔ ya ma na ye kama. Enya adwembɔne nso dabi. Obi ami obi no. Enya adwembɔne nso. Enya adwembɔne nso kra. Sene na obi ami obi wa pu ni mu ana oboku di hu adase. Ana pu ni mu no. Yempe 18 years bia 18 years. 18 years right. I don't know odin 18 na 17 for nyina. Mu odin. Anasi no boku di wo bu. Esi ade bia 10. Because free level ko ni nyina. Omo nyina mu odin. 10 cramp jai enu. Ba pu no me amegina ho. Me amegina ne ahwe. Babanza. Yes, ya hwe omo a. Coordinator. E wo se ya hwe omo e be komu. So that here. Obu ho no mo a. Mama mienu. Ana me kan no say eno kra no ye pe omo ye mature. So that here. Onye mature da. Na asembe no obeji na ni na. Ebi na we no onim si yie. Ahun nipa bebi. Na so anu de nya yi. Wani dey oba no mo nioma. Nti wo chena no me amegina ho. Ne aye inspection nyina. Exactly there. Ye bebi say ubi kini no usi ye ne nasen ni. Na say the obeka the opedia. Oh, dabi ye be hu. Sa. Ye the VAR be ko ho. Oh, okay. Okay. Ebe peja. So that's it. Me peja den. Ye gba ni nyango Ayi mo Asambaba. Mo komra. Hey. O chere nyame adom aya mama ye sia o Brieferland. Yes. Ye ba gidi. Ebe ye woto. Eti mo komra.
Mengo. Ghana this mama munyina mo achi ebiem sa mama kwaba edeba amansa dia tumu kasa fidie ahenkan 93.3 FM eso yebutu apuye mantemu a na ye achem aboabo mame akuafra kuma ba Tampa Studios ena no pay adishima ma yesi nkonya ye de waman mu nsam ede esom wo dwumadi asugusu a wutie no eye maakye ni mu ena de da obonkata ede besom wo wa kire bre no ohwa so a ye de na aba no pa no nwotwe apa hosima no enso 87 also what you are saying ya no fay afi Facebook live ya ho YouTube live ya ho ni nyina ya ahenkan 93.3 FM kwa Facebook no de nkata na godi achi ho no abra ya bobbo so enso so ha ede ama wo no kana se eye nidi animu ene ye de mount ebu ho no mo antiase no unya ne papa usi dwom a no akoto no akenkan na so ahu ne pharmacy ebere anuanu mienu ene esi enkonya adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan mene mmerema apedie the beauty queen mother Efia ampofowa the inkusita da obokrata no anamedi efrase na wose redefining objectivity na ensema ododo di bia bapa a chese enye adeketwa na ocheremu ese eye Justin Frimpong kodua eye twetwerefo panyine edema New Patriotic Party MPP amanyuku no na wonom de atodua kyeremu sei papa yi ohwe oba ye modembo a wo bo ne omodi egu akwan so a we bia dad pefe se NDC amanyuku no da wonom ede kwakoto aba ede yidu obetu frank ade ama wo ene afesu no ade so ombetu ombeprim na hye bedafie kunya no wo pension besu ahodo so no wo se orura JFK ebehwama emu aye finchim no kwaredie ene pepepe yo bekoso ewo sa MPP omo promise a won baye no ensoso emuto de ho asem de aba na Ghana Revenue Authority JRA honsoso okopiem won ma chese nyagro yese board members no ene chese nyagro omuntam engo peche gusu a ekoso ensoso ewa ahwe won ma chese nya de ketwete ho asem da obokatei ensoso de aba na ankane eye otemuafo panyini mekire Chief Justice eye maame eye Sofia Akufu no mami na ni abre ne ho papa enya de ketwa ni nyina ne se aban kiremu se wode dwumadie bi de aba eno na eba benam so aboa ama Ghana eka emene ye no yetime atuatua bi ama ye ho atime ya kono won krofo amas no ye kono ye kopese ye hia moa wom so atime aboa yen na sa adwumadi odi ba ye domestic debt exchange program no ana nkofo bi kiremu se omo ntiase ema no enkan wono mo omo mfom sika emma aban ne ma aban fa nya sa adwumadi no na emu bi eye sabio ye ma mene ye papa no mkokorafo ne merwafo no pensioner so omo makwa homigie mu no muntimi nya adwuma biem na omo kaka wan kakrawa omo de aye investment no omo de so aban pese wodie ena omo chim se hene ne ha eche na ka hu bi ama me Sofia Akufu wono susu edi sa wo machi sem no kase omo tima aya tena yo kinofodi ataboba no omo sori ya no makoto Ministry of Finance wo omo sori no pa bi omo so mbetena wa akosi se obeyi wo mafiri wo si twumadi nkwa mse afiri ase o ana cha ma meboa se afiri ase 3 days wa masa stand bi hey ene say ya extension board hey 3 days nza so e ka mpre no mo se mpre nan eni pa do no omo sign ye no omo so mo no so nti ama omo target no omo nsanka eni ti na omo gusu omo twetwetwe no but eno kwa na nyese o sign on na sha ase o debi on pese omo hu the number of people are signing on and sana implementation na sha ase hey eno na nkrofo je so omo nti ase sisi ya mami Sofia so de no ho agim na se ade no je tie ni se wan san a enkan nti ade no mo ye o ye kiri se wan san a sisi ya no tio ye wo individual bond holders eno na war option so as individual bond holders in there you have option to sign on or not okay but to say ekuekuo pensioners one for there eno no na ye compulsory no and so we individual bond holder there eno no ye option so as here pensioners na ye si chinchina chin eyekuo and to say
a teacher for union for no makeka we mo makoto no omo na say omo ye ne chinchene a dia ma wo mo no but individual man who des ne de one kasa betimi decide ana uja for to ayampia wo ho no prime minister ai ne bibi na bone se kwan ne yeyi era make say ne bibi na bone ya semu enti no mama Sofa yampa amanfo se no COVID-19 sika no no ye guys wo feel say we do COVID-19 sika na wo de wo won krata afa ne ko gina kotwe saa ne ma na ye koso Ghana ha no enye o na da bia de ne tua no a kaso wondi eni go for you just say the issue is for na ebusa no ya de ne tua COVID-19 fund ano enti bibi koso na enya onka no ntum se Ghana de e de ban kra politics ne ye o Ghana ha yi ono kwa so ebusa se COVID-19 fund sika no nti omunti mi fanya hwemu aya na na so no na tua no enti o tua no I was no di bia bobo amane enye ono no fund de he na no oda no COVID-19 trust fund no is a private one because ye nya private ne nya ban de we dey be aban de ono no de ne da ban ono no da ban de na no enti no e kra so otimi kasa ana o kasa so obi so COVID-19 sika we he de na so ofu so we di sika wo nkrata what ho ye den mama de o fa the court this ka enti da bi ye de na tia COVID-19 fund ano na bibi ko so na ha no a on tena sin kana no ntum se Ghana de sa oh da bi on so se sisi ya de aban untimi kada no ntum o so no so se afa no MPC no kra yi ja bebiri akobu nyina betu ho agu efe wa be ba we nya hye wa o efe wa bo so se we nya hete pro ni fe wa be wuru be bia no kra ne da ala di yagopo enti ma mo no okuta na yiwa ha no ode kire se ya bro anu osu na sanso so na eye owura Patrick Buama ono so sem na okasai okaikwe central one mom na hye bedwane no nso akwa adoye bia na chese nya de ketwa o chemu se o hwe disaster bi esi ya na ne watimi abomode a wapesika kakra wode akwakoso o maseso mfa toto nyoma kama na nyoma nkon kan na no achi na ye anka ne wasoafo na ohwe dwadie ne fidi dwuma die ntoto ya so ne monyamfo ala nkwadwo kyerematen empempe waso opeso otu franka de man pipi amanyoku no so ogusu a wode dase ya nano ene ye puye mantam ya santan oba ya nu dwaben oman hene enchen na okoye na ja wone ne kodi nkomo kakra ji wono susu nim die na afi eye nana se hira no kama edi pisuo tie no asem de bokata so edi aba ewa ha na so mo ala eba na yusu wa obu ache ja akon eno mu ye nu kodi ahyiamu ajaja we krache amiado be de wa asmaba ani yenyina ebeche vote nu ha wa hwa de wapiri ho eti de inkusita de bokata no emu nsem adeshima mo de ba ne adwoadai ebi ani abobo so de ama wi the informer de bokata no ena me de to aso say nothing but the truth na what in Sambia Basami Sam George what ha say Samuanate George da ningo pram ra shebedwani wase Ghana fo am kama no ntum shut up mo sorry na ma kasa na corruption de amanyofo no mo akuyen yo ene amanyofo MPP fo ntimu ba ma ba hwe NDC fo mo die sika nyina edi sika ka da branso amba eti wase sa de na mo keka no munyai na de na yakwa ye besimu so Ghana fo yakwa ye besimu so mo hu ne mo Maria na eba mo no Sam George na ka kire mo hotel mo akasa se corruption de se mo ye na se mo de mo twuma no a kwoto samtwerofo so na mo free samtwerofo so kasa samtwerofo mo nka bi maye mo nka bi na manyofo ro mo di esika dodo a wo so wonte ase esa se Ghana for ye corrupt wono no se wo opa MP adi otua bi ma delegate fo na nti wo delegate na ye Ghana ni no wo gisika no na sika no nko fa free no watua ono so kwabo obi ho bosia entis wo betena so a obedi MP no wanya government a year appointment bi a yesi wo be minister deputy minister sika no a yesi wo bi on fa mebo ano
ensan se wo waje wo share da denti no sika no de bekwa akoto ba bi okofa free enti wo se Ghana fo nsusu nka o se asem ba ya amunya abotra Ghana fo asem ba amunum nsuo na corruption no ye moa Ghana fo ye nyina ye ka ho bi ena manyofo no so abrabo ene wo mo asetena akwa ne saa no ti corruption de so bia nye na atofo senso wada ha se no wo kwan wo se won de osre pa Haruna Idrusu ni wo ma amaka omunya agro no mudi wo parliament no munya na nibra has come anibra papa ye wo se wo mu ye adwuma dene wo no so ahyebo se obema eye minority leadership na ye kama wahu eti sabane se Haruna Idrusu ene wukotena ha wosimi akunya we de da bi akunya we de aso sen me di oba ne de aso sen me nsem fatampo se me sane ne nanse mpaboa Yohani Suboni eti wasese wampene no wontena ha ne we si wontena de enye fine ti omunyina nko omadwinbom na minority no omumane emunya dene eno so beboa e ma ban no so no wagina ne nanso ya toto ne omaye nti eye minority leader atofo sen ena kasai enche hanu mwana na dodan kwa kufuar se nani abre papa nani abre sese pa de nya de se CEO bia any state owned enterprises ahodre wo Ghana ha sei eni panifuo ni animfuo no wan pene bo bia nya de ope da bi sika no ono no ya mbu ni ya ono ne ya be kagu ne so samambo no obuo no sa ankwa yi a obi abeka na nadro ti sepa se ebe na mobi so na ekofo abetwe ne so ntonto de wampene nti CEOs ahodre de state owned enterprises ano wo mo na mo to no munya adwuma no fenchem na saade a ene assemble di wo mo na former chief justice Mame Sofia Ekufu asem ne so da hanum se ne chesha no abusua o makofa ne kane honom tete che lawyer ja che kru ni tima mitini nyasam ketwa ene yi sere wa ha ofori ata enwenyo no so basa masa mama ne sere kwan so wo hwe manim se ne mama dim ya wo sere that change program dia masa yi free na ya ti ya mo hu ya mo bagakra ya akwa hu megiem na ya pen yo magakra dia toto ye nuo ni aduane no mo se say that change program masa mama ne sere kra nti wo hwa picture no ane ayi kanofori atanya ne ho sere maame amadim ewa ha se ya krata ebo mu nkyerem wey aye the informer the krata no the founder ose aye credibility eno no so de nsema wodo e de aba ene anya agro na adodankwa ekufu ado ye Ghana mampanyini akramfo nyi da ha wo nwenwen onya abrofo ni bia di ahyiamu anya de ketwa na eno ena na dankwa ekufu ado tu dwa kyerem se oman ni de emu aye den pa mu aye den na so ogidie pa se sisi afse maka ni fie be se mienu enso ne de no Ghana wasada ne nuomani ama wi bia ekototi ena no asem de bokatai ede aba orua alankwadwo kyerematen a ne opesi otu franka de ma MPP amanyoko be piem apoe mantem so nsrahwa okosra da sebre boaten no eno so de bokatai de ho emfonyi de abaka ta fe to so enkono asani people opija e de ato se bam na yasu ko piem omra hye badwafie so a the founder bo man yese akokohwei edonketu ne domkese no mde ayantam so adaya omse abatu komisa peso yan hyehyeye bi eyesa regulation CI no na no anya de se afa ba akoso wonte ase ba akonso ye bete ase ana omde ayantam so tikata feto so eye enum assembly people aya de se the founder da obokatai ede egu wonum kama na owie no kyeremu se Ghana sika koraba time Bank of Ghana one more enso aba be kyerem amanfo se omo tabli sika bi di ma ban se aban fa toto nioma omo ntiase omo keka nsem bebrebo omo hwene ana eye Dr. NS Addison ono eye governor ewo Bank of Ghana no kyerem se hwe seka samwa ne de ka yamfa ma ban ne de ka Ghana sabe de ka kodo kanya ne senka metia ma no chabe no ke koma ke de mie no kasa nso de ani adidie nanam o ma yam dampa gakra we mu ahwese kum to ase samwa Bank of Ghana for them eso aban na sen no ene na aboa mannei ene kura yehu de yehuni enye sa de a ka de besi anya si ti ho asem
da bokrata yi ede aba MPP amanyekuo no gu ahomboa so enche omo de dapot omo be yi frankatu ni ene wam so be prem na se be dwafie kunya omo peso ambesu aso no da omo de kwakwa twintonto no omo de baba montene omo de ba pe na ne campaign afrase na eno na eye mpempen MPP amanyekuo no titena ni eye Owura Stephen Intim wode atudwe kire musia wọ́n ka kyerɛ wɔn ma ɔmo anya bere so mbeso mtu franka de ma MPP ɔmo guso ɔmo ɛyɛ campaign no Owura Aboakye Jaako alankwadwo kyerɛ maten Owura Afiri ya koto adenimo joga tenimo wɔn ka kyerɛ wɔn mu nyinaa sɛ ɔmo nya asoye pa na mamra ɔmo tintim de agu ɔno ma ɛbɔ saa ɔmo abato adwumadie nhyehyɛ ho ɛban no hwɛ no man tietia so ɔmo tietia so ɔmo ma ɔmo aso ayɛ hye pa to bi anya to base yakasiko ye campaign no akoye yakasiko ye we no akoye memfa wutumi koye de enka nto se koye nyesa waso be yesi the founder was a credibility ana anopai wosi dwam ensema wodo nya ye no ana wode abai pebi toy na kenkan Ebusia the Daily Statesman da obokrata no na medeto aso na nando dankwa Akufo-Addo asamwa woka kira CEO Sahudra Etua State Owned Enterprises ano no enho asam da no se enkuntabu nkrata asam sikasam huntutu fambra na minhwe fambra na minhwe mfamani ko twira wisi ahune santam yi ensa hye me space nkruwa no enhwe mu ye na muntibi bezisa nyo mama me ntine na nani abre papa sakrodom ewa ha sei NPP fo nso ahye aka ni plain ni omo na mo chairman so da bia wo won ni CEOs da ben wa won ni ministers so mo de omo gba adwuma wa mo onipa ya adwuma se ya wa mo o kenu for yata mo ne omo ya adwuma ani ye nne ene wo so ene mo nne ora na da tiprofo ene mo nne eti abusuya ma memfa wezo ento aso yesi an bibi fo no o prime minister na mo beko no Owura intim da ha say Stephen Intim wada ha say no waka so nyama beko so jojo enwiamu bia no beko so emu be ye fine ti papa ya wakasa unzo ya onkasa ana no ni kasa kakra bi okakasa e voice ayepe say one tell wa so pa want the waka o eskafo na ya mu peka sasa ai no kazo asem na waka na se wo be kan se wonka na ei papa yi chairman oya no andaji ai debi se ne dia ne boko dudu se ne kasa se no ba se yisuro kasa o ble ready ble no kasa pa ono de ono ase kafo didi kafo didi asem na beka kafo didi o MPP fue munie osunie na abusuya Bank of Ghana for so say 2022 budget no so mudi munsamu ya adwuma na edem papa se edi sika wurawuram na budget na konanim na a reflect wa Ghana for asitnam ne hu sa budget na mpasa eni da so budget eye hope budget eye hwa budget jaje hu sika sam de mo twefo mo bo mo huri suru no mo fai o ma fa ne fam kra nti ehun sam eda ha se ya kratai atrede aba ne yesu kopiem ewo krobo ne mpata mu ode ya ye o se ye atadwifo wa ene yatido Owura Aboakye Jaako waba atnase ene yede ne to na ka kunwa no makom yensa che so magye na tum ahanso nsem no na soro wa no mo nso ya tro de ato so Owura kwabena Japan wono so kasa se kofo bi so wato ahye ba omya so kansem pe wansem wanya papa efa ba omya ho se eje no kure sansem ne de mo bia fa no no anu de onam he mane hunu tono ai eti ya no so ho asam wa ha se ya kratai ebom nchiremu wei aye the Daily Statesman Delbo krata na truth stance observing Ghana in truth Delbo krata no aye the Ghanaian Observer and ono so den sama wodo de abapa bi wo no ma di kan brosuti yen semre ewo ho ebiem na eno ana wo kire mu se Ghana man panyine abede kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ene ne sem no ka say de Liberty Assemblies of God asafo no wonum so hospital bi a mu esie
ɛna ɛnɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso akwa wakoso won masene ekoye omo emwa se de be ometimi ayayalsa bia na menoma atimi akọ AHENKAN nti wedie atichodro ni antini bi ade ahyemu a no matimi se Dr. Bawumia wono enaja wo odi asobo for me se de be adwumade no betimi afiri ase kama ɛna observer ede abai owie ye no osuafo heda obo ensam so o makonko ganem ya woyemna shebe dwani de made hwe omo ofo ase ayire bia bato mpesua so onimonyamfo akwadwo oponkromanie ɛna okasa etu Advertising Association of Ghana wotu wanomfo ese wonom hwe na womo emma mamra ne anya adwuma ayin mamu mankrofo bia nkoya advert bia be wie akire no na de ha bebre oman no timumfo mani ni akire advert bia ekoso ewo kasafidie kasamfonyini ene adawobonka ta ahodo mu ene babi ahodo bia wose ebo dawuro bia no adie bia ye bonwu dawuro no monhwe se ade kro no ampa yade atum ehutwa se ye bonwu dawuro tianwa asem de obokra tai enso so ede aba enye asem ketwa owie ye no ena sade MPP amanyoko ni mu no opanyini ba akwa santimantam no operese obele tutunani na nkopese wo yi chama ntumi hwe fom se brom na ntumi se meye tumi me gaze dina dam so kwa hu papa ikom ye bia ne ofa social media fahan ofaha ode ne ho wantimi ane ne ho wi achi no down awi achi na ntumi ammoa no oyere ne ho anye ye eti anwasem no chama ode ne kwaku apia ana wotu MPP amanyoko no fo sai etu ayen ne asi ahene samukọ na mukọ akwoto aba ayi do betu franka de amaya mamu nka se ni pasma si de sabio meme ya kani ono de weye hwan kroboni we meme ye kristoni we ono okọ we kremoni timi nto aba ma no se da bi na mom de nyan se mo beto aba yi obi a sabio obedwene Ghana ho obedwene MPP ho obeboa ma oman na tumpon obeboa ma MPP ayi akono sa nipa no ana wose moto aba edema no se wontu franka emfamam nemum se we firia we ye kristoni we ye hwanhwani ne de wose de mo fanto ba bi kura na nkahwe we the Ghanaian Observer ebusia de Supreme Newspaper da obakrata no eto aso de amamo na efuturo akọ ede ama eye MPP for ne fa wo mo primary senche bi ombekwa mu nya date de nenso mu gusu atufo se omfo obuo party no ekura ne nhyehyeye nti omundi nhyehyeye no eso enwosam eda ha se na ase anom owura Dwonkuma Mr. Kuma has 3 children the first born no ni din adwempan Kofi Mensa umpo Mr. Kuma man oka humbi sa eti Mr. Dwonkuma da say ena ebusuya yase homia wa nyankopon Bible mi yate say Yesu Kristo home egu obi mu ama akwa no wawu Yesu dru as wada sorry eti homia de yenim say Yesu Kristo pena na etimi home ena nyankopon ogbo osoro ni asase ena home gu nipa mu mo nipa be ye okrate asefo na tia yese home afoforo bi so apiem owura Dwonkuma home we no home na wa home no aye gidie home ena wa home gu Ghana fo mu ose Ghana fo anje di hum Thomas Ghana fo ye Thomas fo dodo enti wa home confidence wa home awreshemu ankasa home egu Ghana you supreme ankasa motebrofo akọ na nafo supreme omo na ekasa yi omo da ubakrata na mi wo mu o ni wo so wa home confidence egu Ghana fo mu nti asem wa home ni nyina ne se enhyehye egu akwam enche farasifu amu hu biem farasifu bi tse adaptation exchange program mu hu biem oh farasifu bi tse fu obo ekosoro mu hu biem enti wase munya akomatoye mu ti wase enche oh nioma mesesa challenges yi mufitika se nioma besesa eye ne oh nanya na sesa December ni mu no erian sesa nioma sesa na eye dai eye dai Ghana no ya ni ko ya ni ma ni aba se ya se begire ya chi you na ko ya ni ma ni abegire ya chi you ya ni mkura ya mkobi o ampa yo enoma sesa sesan bronya no udi ni sai bronya no
Wodi ni say? Di ni rie. Me ni bronya. Na ansesa me dey hwi ansesa ma me. For ye ni bronya. Hwe ansesa ma me. Oh, sa. Ansesa ututu kwa kakra. Ma ko ba bia o. Nam gwancha heya. Ma ko ba bia o sa me kwa anga me timi anko. Me kwata no ma tumi kwa ya. My kanko. Hey. Because MPP nya tumi no. Oma complain sa, omudi kan ba 2017. Omusi o, we ma we nam ni nyina kan dompe. Ndi afo no mo de nam tata ho, ti ga kan ga krebe ye. Ga kra na. Covid busuoni ebe mo manya enya asem. Ana no so ye ni na mu abesi ne. Ka kire me da be pa na MPP fo ka se omani ma yi. Ye di tumi ma o mo ka kire me da ben. Via da ben. I got 2 years. Kasatente. Ntopo ngwa. Ti abusuani ahomia ne de ogusu hometo ye. Oche fan. Oche Crompton fan bi ebo ayi. Sports for them Jose. Ebo papa ti am so Crompton fan ni bia. Abusuan cha no mo aso ana eye mpanifo bia ni abre papa mo se nkofo bi tonton am nsase na nkofo bi so tetete nsase ne so a wo mo mpe ene okonkran ho no mo a ene ejajaje abusuan ni di agi nyame odi mama fe abusuan ni di ntonche na sameka me gbo a wan hwa asembesi eti kuro no nsase no mo kasa fa ho no eye otano wajirenga na ho ajenga no ho baby enkran ajenga no saa ho no mo no na sansa ase no ewo otano no mo chese sansa ase no sani ankofu ani abre a wo mo toto no mo sisi dan wo so no enche wanhwa e bedwiragu esanse ensase no obu won mo ato but illegal illegal connection enti na ne abusuafo no bu afu papa doku abusuafo no mo wone nkofo so mo hwe yie pa o ton sase wo ajenga no ho no mo mpatabu anu ahwe yie esanse no nkofo dia wey aye Supreme newspaper Delbokratano Daily analyst was say without fear or favor Delbokratano no ono onsro bia wanya hwehwe animu enso Delbokrata asem no de ba sade tie no na wode aba no sabe pepe na enra ayeda ayetwem yetum de ma my konko Ghana nyina titiru ukopiem a atoye mantem a sama abato mpesua so ni nyina se anka ne wonom na hyebedwani owura ato Pinkford ayadia se wato nananem ewoye ensiedo areho pa o hweba pa sade ne ho ye fefa na so owo kutade enkwa osifa yen kwaje owo atwene nyaade ne ko te ho asem de Delbokrata yi de aba ewo ha no mo Pamford fo anka so mo hofo papa wanyi ba so yes Pamford fo mo hofa ne Pamford wantimi am Pamford de ne ko areho ti Delbokrata no eno no na daily analyst kura na egbo amane ye kire mu se wode eye anka ne Ghana man panyini owura John Dramani Mahama sirem se jata bare bambo de se konkono wode ne fonyi di aba enu o kire mu se sie pe obi empempen Ghana obetimi aye age nkwa gise nipa ba ko pe na Yesu Kristo yi ni mai wose Yakobɔ yi ni mayen na wode ne ho beba afode se anya sa pa dia Ghana enye ye biem na o kire se noa ne owura John Dramani Mahama se owura John Dramani Mahama pa fani tran dia trema omusi enye ye Ghana enye ye only Mahama can save Ghana ho na eka sei ndc amanyoko no mabunu don frani ene wo kasa asem wi na obi se na papa yi Ghana ya mfa ama no penyana yani ye diso hunu ne wabisa no na pensioners ene yesi nnenso so omasa afomu kuku no omkaka asa akwatena kinoforiata abobba no adaya omusi omunyi wonu mfirim omunyi omufiri debt domestic debt exchange program ni senya sa pa dia omonte asietie nnenso omasa akwatena ho biem aya asemu na owie ye no ana wo kire mu se MPP amanyokuo no wakwati abato mpesua so wonu matimi abomoden ama sisi ade omunyina ama eye asubduaba
omatumi akoto aba ayi aya akandifo de ama MPP ama nyuku no nti yese de no wote so no incumbent no olusu ye na lusu ye no so ekomme pa kome sani pa ba ko no pa ka papa we pa nim na gogo so ni mu a kone no yese one vote pa e na odi lusu ye asema ba ti enwo asem da boka tai e de aba na opanyi bi ono so eba no eye mframaja mu a ohunim dia pa gas expert e no wo otu Ghana fo nyina afo no say mu a mokoto mo cylinder no na mu kofile gas ni wi na mu wo so no mu sheki no wo se munyai nyese betimi de hawo e de aba enti the daily analyst da obokrata no mu ensem no say without fear or favor. The Ghanaian publisher the obokrata no na mede to aso de ama eye afenyo marking enso kasawa haseye NDC for minority for say do my wado o my wado papa obrashe bedwafie honti ehun sam eda ha dwaben henso a wa endorse alankodwo kirematen no wa ha se a abrante me yo he na me hu ni po o wa hobrase a me hu o wa hobrase o ye competent MPP for brofo no mo brofo mi yusu ama o ye competent ankasa wadwi mu da ho enti nyame ntie osufre na asia hanom anso ya prime minister wa Ghana ha say ya ka prime minister de no anim say ya Gabi o kire da kono no ene ya se wa so ma me so fa ya kufu mu kire de o de nakọ baby ya ekoye ehun yie no ho no de ma me nakọ ene wa kwa horo ma me no ho pa se wo ma me wo so chen de wo keka no wo so sen de wo keka no o chen Nyankopon wo so sen de wo keka no kra ade na wo ma me o pese o twa no si aban ho saa ene prime minister twa bo ma me ne papa Kane Chief Justice we twa bo ne pa ye ahoro na kasa ewa ha se ya krate atwere ne tafa e de ato ha na asia no wanso eye owura agimandua ena wabọ ne nsam hia de mana na dodan kwaku fado sa ensa chaye na no ye oyi bi free mode bi be share mi ebeboa pa Anglican Anglican asafo no so akọ otumfo nan so ehun nsam eda hanom se we eye the Ghanaian publisher o de ye ne beba na yenko oze fe de ne bla na yenko okay eti abusua mede ahenkan newspaper da obokrata ya ena mede etoa so ye no kranko a ena ye kan ewofia ha na abusua asemu a ya twere ede ato hanom nie sese ye yi ni pa fufuro ya wo be ye coach Amagana Black Stars na ni din da ajisamo bua me Chris Dan Houghton eti Chris Houghton en woda hey na ne pozu a wa pozu no ebusua nyansam ke 20 Black Stars en ye papa ba ye se ka papa we kwa na ese nko badada ena ye di otuado we will kidnap you by so went to kidnap no eti Chris Ozida Houghton woda ha say ya no so ene ahenkan da obokrata no ebo mu kiremu yaba yako Karela United for atimia silence kotoku Royals adeshi ya kun efini kika ebi ani mo ho na multisi agopraman so mutibi nyehu eye dia ben na aba asam na aba na kwa kudadua mu wamu ya mo so mo park no enkenya park ya park no bobo nya stadium ya panifu anhwa anya makotokofo ya keka koma hyehye nkofo we mu nyina nso ya mo home nti emrantie de biara na ebobobo yesi ndro so mo bobo pa so ade na nya ude enti Karela United for as silence kotoku wamu she 2 ana kotoku atimu baako ehun sam ene ya diaba ewa ha achima tuntum remwe yatadwufo we yatide ebusia contractors ese mi kroma atuntum rem wa ba site ene gates de wa start wo yi gates no wo yi nti anche bia na ne enso ye behu ko tai
Yanso tuobodom for yebehu ko tatum. Enti ehun sam eda ha achim atuntumrem for ye ho asem eda kratai emu ahenkan newspaper no na MPP abato ye ekwaso ewo akwatia ho nsem no enso so eda ha se ne si incumbent no eni ye yi no afiri ho so no ba ko no ba no aben ho na afiri so say who come on get out for here eti eno so ho nsem eda ha na asiano mo ye bewia ye kuro ma chemabuabo achemabuabo dam ne so abusua dam ne so de na ye ensem enioma atantande ye bola bia woncha nyanyanyanyanyai yesu kwakwabra no ye ya no wa wuro ni se ya tongron o ya tunsuo nim dam nkanfa so bebrebe ebenya wo so eja obi atwi nani etina nya ni obi abenya bola no de ko dam so o de konsme ko aboabo dam enso ye ka sei aboabofuo ahwe aprapra dam no baby adam no woni nyoma prapra ho no kama titi chese totobi a wo ho nyina wo matiti ama ze say de why fine kama we AHENKAN newspaper emunsam enono nti ebre no so kran so awie du ansa na nka obi so wo fra bo etusufo abaso and say asedane de enkonfama honorable Kennedy Osenya. Yes, papa no MP papa. Yes, road ni de. MP papa. See no de. Wa kire say o committee chairman. Yes. MP papa. Honorable Kennedy Osenya. Yes. Oh, we too much. We too much. Oh, I had nipa de eja. But why den ya nkrofo be contesting? Oh, no de. Say no de eja. But I never chere. What don't know is what I say. So I den yankro for be contesting no. I know the opu on po. Never contesting because so no buy no. Onu obi na de be pray. And then it ye. Nti obi nso so obi no de be see ani. Yes. Try that say. To tie ye biemu a. Say that say. Tie anye ye nso a. Am I protecting the on? O say. Am I protecting the pen? I think so. I think we are calling post back. I stand to be corrected. Sisi ade. Sisi ade so you protect. Honorable so mbe kwa. Honso bi ba. Debi. So I don't know say chairman Sambunsu hu ya wasi from no. Ben was it? Ben was it? Ne history wa tro na kama na be sa buagu. We see from. As I was saying. Enti achimodan ma me nkire achimodan fo achimodan enkrofo be me ensa na eba enti omo ane yo mo so mo call no post no enkrofo be me ensa campo wa ye ane no mo mposo papa on try 8 years nwie na so obi agazi on try 8 years emum obi agazi on influence primary cds eduru ho no mo a atu ahene ne asi ahene fo o delegate fo so de okay enti achimodan nipa be me ensa ena me mate so omo ba na ne tie ne se wo ye be ma ye se ye fa forms anu abefa na se wo ka se wo ba ne de se mitie me smith be ka se me ba na edura na mama police engineer enti wo ye be ma no ye me se me ba ne de enye problem enye wano so ba be duru ni asem na so ba be duru no no wa fa nkrata akoye wa dwuma no eno de ye kire se ampa wa ba wo bema so bema me fa nwane fa na office wo ukọ achiase a ehon so enipa be 9 bogmani enipa be 9 ni ayi ocha dollars no ocha omre chairman be sie ni hwa ehon so ya senke twa chairman ya chairman mafo sa na ayi suadru so enipa be miensa ne mate Echire ha no na echire ha de minya nte hwe echire akwatia na dabi asene manso akroso yeah to na eho no is it that mema na ni kuromu ana say ba bi sa no kra na eho kra hu we be kom na say hye omo ho eho no mo sa ande na ehu dabi sabre de hye wo hu a wo de ye den wo de tra wo betia say ya mie obi anyini ti ho dabi ana me say sabre hye wo hu a wo de ye den so wo twen o twen ye bie forms ni ma do beti en sha se mesisi ejanan ni eya donated by en sha se mesisi ejanan o de tena ho o ti ho en sha se mesisi ejanan ni fa
delegate for Adam for. Na de tena hɔ a. Gu on mo yen nyoma sumase. Ayo. Esumase dwan so de enye papa. Ma me na se ya na ja ye hyase enko ahoma no so nkodi enkomo da ubon krata mo boso. Abusua no na atwa guo no ye kɔ na ye ne opani Kofi ne din eye Lucas ana Lucas. Yankɔ ne hɔ ye no no akasa mo ayen. Opani oti enkan kan fam so ni Maakye. Maakye me nya bema. Wadaro ma udin no eye Lucas ana Lucas. Lucas, Lucas. Lucas. You yeah that's it. Me omo choba tu mani ma me hwe din na me say Lucas de mi hu bi da. Enso producers ya tro de abeto ha. Ya mo afisi apa. Yeah. Yo aro. Sa. Na we na mo kire se ebra wie du a wo se oman Ghana ye sheda enya standards ne target bi a eno no ye de be ma political parties no social interventions no nanke ye de ama wo mo eno any national development planning committee wo mo sujumedie no enso no ye be na ebe aba be da ntemo. Oh okay. Na me da wase maminchia wotie fo nyina na wanwa mu tika na AHENKAN933FM so we are seeing National Development Planning Commission no ban na why some to say omuduma no say omu develop policy ama aban dia bebedia no da yejuma but what na me say no na ye pese e che no say as I say ya aban dia ba be di eso a etimafo no as I say nya groups so on be develop on be make sure say aban dia be dia no we na ye pe munye we mind especially wona omunidi wona omunye juma wona omunye school omunye juma ana wona omunko school a omunye juma enye omu force a isanse juma ni ho ntia no ye hwe capital investment ye bridges ye lot of quite there be enye ni ye hwe ni obedi ade be china obusu ade chinkwa ade obenya ni obedi ene ye dwen ho nti so yetimi ye sha no sa ne no policy ne to ha aban de be bia no nia ba ba faso na obe make sure say wanga mo we school mo nye adwuma nye ana wanga mo nko school mo nye adwuma nye ana mmerwa ne nkokrawa ana yarefo ana schools eduane ebe ya available among anye kura twice breakfast and supper ya te wase pa enti no na me ka say say already no ye wo sa commission ya omo asede ne say ye di BBC ho no mo de ama political parties ne ya hye omo kete no omo na wose omo di sa adwuma no enti ne anso yapese ye hunu nsonson ya edade ya momo de bayi mu social interventions there already we've seen political parties and especially NPP kra say omo really a lot of them and enti ne yapese ye anso ye hunu nsonson ye no say nsonson say NDPC policies na mo ye no enu no enye ohyew abane pair eno de be yeduma but sisi ade na mo ka no was nke ye mane ye wo hye say yo hye na ye de ma hwan se ohweso ama na yeduma oh say ene ye hye se nka bia ye be set up a national coordinating body as a ko ni be religious bodies no your Catholics Ghana Catholic Bishop Conference, Ghana Pentecostal and Charismatic Council, Christian Council of Ghana, National Association of Charismatic and Christian Churches, National Muslim Council, and all of the civil societies, traditional authorities, NGOs, and the media, and the formal and the WhatsApp committee. No, my say, Sir, in Shishano, a Juma. Sanya Juma, Adesina Antianya Juma, and Yibiano,
yenya work economic yenya work crisis bi ana ti say ne ekoso Ukraine ni Russia and say no this about there if you not intervention na affect no na say the crisis bi ma na say when to me and yes so then somebody when be to catch say aban we no ye ka say called ABC or G2 so be ye to me and ye crisis na ye na timafo no ye ko to aba ye no fa ko ye ya ba ya ba be de e be kom so otimi ye so a ye wo so ye mo ensema no nti ye ko to aba so a ye wo fa ko ye ya ba be de e be kom. Okay. I think say afi atiase kakra. But do you also think say social interventions and nkwana was ye show omo kete and political parties omo nkasa nso hunu say bra so a saa ne mane man nyina was ye so serious. Say ne be ya say yes sa party mpo a omo ba wo betumi atwa so. Say no. Me say come to me a. Me ngi bridge so am ko parallel ko ko me ngi no. COVID by no. Yen who say lockdown by no. OBMP. Ape na e bi mu kwa ye demonstration say come di o matnesia come di o. So ka sa we no. It is say no all that we are saying say nya wo be di ne hu nya for the time being. Se bi nya bi di a na be pia ko say me fa ha kwan san sa ya na se enye. Bridge no ya na se enye. Me call Borganti me fa play. And I say me fa VIP. I say come the dia. Who is animal when now? You will not think about them. And in the first and foremost, me and if I begin my as I said, you first and then your first priority. Yeah, no, not second phase, not the development, capital investment, not there at Wasso. Then yes, idea, you better capital investment, you know, you're not nipa fan ewa. Yes, so far so no thing. Okay. You quite not say buy it. Okay. Yeah, I see be bibia na be san ba won chen bi meja Lucas. Okay, me that say. Nyame nka won so ho president. Me say what you say pa. Ya che wase pa. Yeah, bon pie say political parties ni de be adwuma. Okay, it say the person who bought the Rona groups near mention no. Also find your agenda. Now omo capture information we. No omo political parties needed and discuss about it, and I wouldn't say men should I say Oba be Ghana so but even no crowd no and limited to groups no crowd boy no ye ankasa a Ghana for no ye to abade ma wo no if senka ye be sha say the free and localities say bia obi be pe MP a e wo se ye kire no ne yen ye pe enye no no de ba na ya hye ne kete se ye de ense hye nkrata ase se wuji tumu dia ye to ama ye ma yen wanya ye be ye usei I think say ye di dru sa level no discussions no a e be boa nti e ba mi so as say body bi na e di enim on behalf of the etimanfo no ye gina ye ntimi ko ba enu nti na make say ye betimi no constituency by constituency na e den a ye wo empanimfo bi omudi animu Irama yenase bibia ne besan ba wonchen biom. Nyame nka ho so so pa. President any project strategist network of associations of registered NGOs Owura Kofi Lucas ena yene ne kwotwetwe enkomo no abusia hye ne nso maache eni dwumadi aguso a wu etie ewo ahenkan 93.3 FM asusima no aduonum enum ena agba pa no nwotwe ho frame Obuoba Ofori Amanfo wadwen kire no nso ye hwe animu 0594841044 0594841044 wodi ba ye behwe na yetimi akenkan ne kama de ama no pai mame nko odan nkwanta me ko nyina no ye de aseda de command National Senior High School ti ene ye duru ono mo am ye nchia ohempon owo ho enu achi nso assembly member a owo ho no mo Honorable Dennis Obin Ejeyi Densa. Oh, there be Densa. We too much. Hey, only fathers I need to be microphone with children. National Senior High School, Abibie Womo branch, Ewo Odan in Kwanta.
na ne tie nie say eye science agric science enso so na wo pese wo besua ye wo pure science wo ho ene wo agric science wo ho ye wo general art business home economics visual art we no nyina ye kire wo national SHS ya wo mo nkrabata no wo achimodan nkwanta wo mo campus ho no kama pa ye wo day ena hostel facilities wo ho de ma disuafo no nti mu a mote ben ne mu a mote akirikiri ni nyina no mu betimi anya akwanya ba na ma bisua de wo national SHS ya wo dan kwanta ye bie ya prumu ato ho no mu adisuafo free ba kokopim aduonu wo mo ebedi kan ba no ye ma wo mo 20% scholarship wa wodi sua wa de kopim bra wo ebewie achechirefo akira de wo ho no omo nyina ye WAEC examiners eni nti omo ka kire wo say we na eba udidi agura asembe to 100% passes ne de ye betimi a share wo say wonsa ebeka national SHS mpanimfo numbers ne nie 0540779363 0540779363 and a 0244923636 0244923636 eye number abe friend na yetimi age oso enu achi nso ye de asede kwa ma Samchi Enterprise semen kan kire wo say project no akwakwagi a wo ye ho adwuma no e wo say wunya cement ne papa no nso de eno an so be pre papa preko eno no eye Samchi Enterprise ho ena won sa be ka papa no ebi enti cement no ne ye papa wate ne din nyina no oba eye yen ho no mo won sa be ka bi iron rods no nso akese nketwa ne adantem ye woni nyina bi e wo yen akache ho no mo aye de ebe ma wo me pa cha wo ye san so e wo enchensen aye di kuru dan so na do aye de boso no ye woni nyina bi adwumayfo na ni mu te wa abotre woni pa ho ombe cancel amwafutuo di afa enwoma na wo ba beto no ho sanse sei sika yie ne ti se hwene munwi eni nti wuyi na wo sen emfaso eba so de ma wo free 0243 583190 0243583190 eno ne number wo be free ne atimi age wo so afei ebia wo nso pese wo be fa cement ni bi na akokoton a wo ba ye no be di nkomo wo be fa bi akoton ama eso abamfaso ama woni wabusua yebutu achimodan mantra wache junction ye ben Dukes filling station no enti ya na no so wa hye ne nso e de amame yegusu a ye ka kire wo Ghana aban enso so e kire se Ghana economy no ya ibibia ho enti ye bokokokra se ye mfa nkrofu adwuma mu ne ne ken ka ho ansem na ye bebre ero ne ye ka kire wo se sa precord no me nya wo na sua bibi fama wo ho Amazing Grace Training Foundation wo mo de defua esi ho a kire wo se ne ye enema bebre enti te se biodigester se ye be kire wo organic weedicide se ne ye alata samana Azuma Blow ene ne ken ka ho no ye be kire wo ni nyina liquid soap ointment ya de besra air freshener kwan ye fa so ye no enwa ani mire se ne ye no ma ne ye kama ni nyina ye kire wo shower gel and a floor cleaner Amazing Grace Training Foundation ede daba ku si ho no mo a assembly members no mu nyina mo fantom so mo nkrofo no mu ntuto bi ma wo mo nkrata no no mo nkonkosia no mo so mra mfaso wo electoral area no ho enti sa ye beto abatia wo ende ye ka kire wo pen ye beto atia wo nti densa nom se mo besan akobie mu die a mo nkobie mu die ne eno no na wo bekobie mu no ya assembly man a wo se wutumi beto forms bi be enum ana edu ede ma wo electoral area nkrofo ni bi electorate no no mu be suansa no adwuma na ye asenda ho de bia bebo din me pacho hye ne nso efa ema me dwumadi be koso nyame yadom abosom ye beku rem ne da etoso enan wo Church of Christ achimodan runabout no ho no mo na dwumadi ne be koso 50 Ghana cedis so de ba be register no afa forms 200 Ghana cedis eno ye training fee no uwia ye be ma manual na certificate na me no kasa enipa wo mo ebedi kan aba be register nsa na da no kora so no ye be ma pen drive free I no be guide wa bra wakusua wie na won so pesa wo ye bi ewo efie frempany 0244 858110 0244 and a 0544054179 e number be free Amazing na wo mu atimi ajo so me dofo ba bia yadru no ye betwe ho aba ye ba enkomo no ye bi beto aso ama o me no ka say debt domestic debt exchange program no ehun sema ye bebre deadlines no mo de aba but omo de ba emfon na to nsuom omo de ba emfon na to nsuom. What is the problem? You better say an impenfo abin we economy ni mu be bon komo afei Bank of Ghana the report for babontin o kire say
se si a Ghana fo bebre no ani gidie ewo economy ya ewo hom prim ene ma ya agensem afei finance minister so kire say by March say DDEP no ya anya ntumu amfa anya adwuma yen economy no o kire say ebe crash edi enti na ebe crash enkomo bebre apiem afei ebinim so allege say ajapa deal no so mbeka ya eno na omo akotwa omo ho omo akɔhye na tare foforo akɔdware abobɔ ne pada ena afei omo say eye gold for oil Phyllis bebre wo krom yekoba ye de bema on electoral commission edi CI akwakoto parliament say yanyintum na Ghana card ne pe enenye krata na se tumi ade a eno na ukura bi a wobetumi edi ato aba nkura Ghana card nje se wontumi nto aba enkrofo bebre na raise issues di afa ho yekoba ye de sankomo we nyina ebeto ato so e de ama tie we ma yen ye ba ye de aka e ka ho ama wo supermarket ha mamani ati pa ebraba Charles we and the fridge we die me sha every Ghana ha hey asani awo yo di phone wa ne pepepe every Ghana he fra broche na mum ya dia broche bagana WAS Bioengineering Ghana Limited akra niema bi ti say shells fridges trollers basket afa sales decks e ma 24 nyina sa wo store no eye shop anasa money nyina wo benya wo die shopping mall ya me ko mo nchanya Charles ombetimi aba be hihye bi wo hode amame send your pen no sa pepepe ha kire me omochila kwan WAS Bioengineering Ghana Limited ewo amasamai enkran wo pay a chapia depo na wo betimi so afra wa mu wo mai so 0240530496 and I say 0542325584 0509994592 Sir, me pebia, ombetimi dia breme. Ombetimi dia brand. Thank you. Me kwa hosesia. Say ye kase Dominion Herbal Powder ema immune system and then kwabo wo nipaduam ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adron de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese me se Dominion Herbal Powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo me nipaduam no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion Herbal Powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion Herbal Powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twanse ti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata omo manufo ene kwada woni fiedum yenu de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Super cement and superstar cement and CID. Messi won the contract for you to Aguso. Some enterprise and another cement you need at Yaba. And to Messi, super contractor, super project, super cement and superstar cement. Hey, never money I say. Super some cement and the superstar cement and it's CID. Messi for the contractor for you to Aguso. Some G's enterprise and a cover cement in your Adiaba. And to your Messi, we a contractor who be a project beer a super some cement and a superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no a 42.5 hour and a 32.5 hour. Now so koto superstar cementa and don't say 32.5 N. Ghana na and no penny cementa a year 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Ninina a some G's enterprise and now go Fadia back him some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay super cement and superstar cement and now say iron ross ni be to atono some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no and a bon sheni mu fre womo ewo 0243 583190.
Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no. Vicky a pass papa. Even mathematics, onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no. Eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no. Woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abo fra no de wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo tro so hwe ni nyina pa. Menua, e mo fra no ya dachi o. Hey, BC so hwe omo mo tro ye. Say wa pass yo. Say won pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne worker say no. Woman be admission a wo mo chim mo fra no. Form 1, form 2. Konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti a wo fu ani age o mo ye de say. Ye kan kire. Ye say body anyone ye din kanfo. Only believe papa. Abo fra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chekire for me for so ma fra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ye ne board and form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abo fra ne be wie school. E school ya pia ne platform ma want admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantum. Anasa fre 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mepato yeda se watwen yen amyakoto enkra aba hyene nso maakye ani dwumadi agusu awu etie radio station nso so eya ahenkan 93.3 FM. Baby a obi an obetimi de wadwen kire ede aba 0594841041 debi 0594841044 0594841044 what the fa the bar ye be hwe na yetimi akenkan kama e dia ma ho ani ti mahu se already mumu bi modi ye dia ba ye be hwe na yakenkan ni nyina kama e dia ama ho nana ya wo say good morning abudu sedu o say good morning ahenkan on the obo in sports team number so my idea pa we feel wo mo anope ya Steven Boache enso ne dia batententin ye da se ena papa G wo de na maka ho asem dada yaw Isaac enso so yaka wo de na oyibobu aten wo so de na yaka Enoch tete edi free asama kasi nti o se friend no Enoch tete Kwame o se dia koso sisie you know say incompetency and arrogance of power have led us to where we are today. Honorable Ken Ofuriata eno omo akaka ho nyina omo na enam so ama na ho kire koso Ghana ha nchi ankoma owura Owin Kwame Frimpong aka Darling Boy parliamentary candidate hopeful edimo manfo ewo Lower West Akim constituency ne de ode aba no eno na me de medical kan no wo ba achim odan ha wo warm up lazy ushu wasa wutisi nsuo no mu ntem na be wafro wasa wo sha ase se wutua birthday sika ahu na wo to cake birthday cake ti se medi ese yi densa oya we pa se medi birthday a wayi nani fugu akese no wo hye kwa yi ahu no afiri ase se wo so to cake de che na ukọ abadinfo na wusi adwonso dan na wo de wo so wunya we no nyina wo beti asimu aba be yemfa ma wo wo de munya botre ye mamwa ayire so a busumi we nkwa wiye wo ba bia yi wanim ni ye nhunu maame ne nwom na oto ye no se nia oni mi di akono mi hu no nanso odo di ohunu mi omo de ne ya na ehu no ni oni wudi akono a wonfo wani hu no omo de ya na so dangerous and toxic enti wo do kon sa chimodan city no wonso so wakari hu ahwe wahunu so mu du wahunu se wonso so yo dehia ya city mu entem otwentwentwentwen wona sia last minute ni ye beye campaign atia wo me de me ka kire wo twisim ontwinsim na muru nsuo no to
say when you lie no timu amu be bia huntinsim Haile Selassie so edia wode abani o se nchia nkoma honorable Alan Koju Chiramatin also your next president Edema Ghana also chairman of the economic management team and the finance minister amuna yemble mu omu challenges na ekoso na wa hade this Alan Crawford na shase eblemu ayi aban ma dwense mu issue sa strategy na ebefa wontra hwe Bedman Asare ono so ne de abani o say please good morning Obuoba Ofori Amanfo Asare Bedman you meet you ewo achim odan in fact mo ye the best in the east and pam ye candidate bia ne ene mahunu se AHENKAN933FM ye no kre titiru ne maache no Obuoba wu mu odin nyame nkan ho ye da say Ben Echampon odo de aba ya ka ho asem dada sanso na Aaron Babako kokomisa edi free latebi okoshi on de o chen ye won tworo esi wa tworo 0.1.2 domi enso na sa 0.1 ne 0.2 ni wo ye da say do message ba ye bra kwesi Philip o de no ya ka ho asem dada o se wo chia from Point Enterprise adwuma efo mo ate Meshake Champon ono say great show and outlooks or boy abaso papa ye da say sanso na Shama bi edina benya omo nso so di omo de aba o say Turkey and then Serbia wo crisis na Serbia de na esi ho yeah din Dr. Downblow enso di free prem so apɛ usika watron tintintintin aba mahunu sɛ ba wumia na na nkyɛnkyɛn hɔ a CJ nso waka kakra fa ne ho owie no wɔkyia ne parliamentary candidate Professor Nana Ama Brown Kluche o kyerɛ sɛ wɔkɔfo abura asebu kwa amakɛse na adan mompe ofusu kwache takwache ofusu so wɔkɔ ho na mo san de obi foforo tie simu yo airborne so say good morning to you all mo bo adwuma mo nyere mo ho ye da ase bebre enti ye mekenkan ye nyina ye ne mo de fa we Facebook live stream no eba ye owo ahina kwasi ye champon enso say Ghana for ye hia visionary reader ono so de ono a ene doctor owusu afri yakoto mekan ye hwese nkrofo esere Enoch Tete wo de ne aka ho asem dada no asan ye hia me wa hayi onso betimi de ode aba ne ahwe akenkan ede amount 0594841044 0594841044 fa ode ne fa bra na fe hwe ne kenkan fa amount domestic debt exchange program ye de aba asesa no be de wo ho ye de deadline ne ba yeso bibi asi nti yasan atwum kakra deadline ye de ba yeso bibi asi nti yasan atwum kakra minimum kra no ma twum be 5 times clearly kyerɛ sɛ decision no ampanimfoɔ no afa no decision no enye papa ebi ma ka ɔma no atum other unions no mu no ko hia ye no ɔmo de ɔma ka ɔma no atum je sɛ ɔmo ne mo aya adwen but pensionerfoɔ de yi ɔma ka ho asɛm aka mo ya mo adwene sɛ still ɛyade a ne amo ɛya na mo bɛyɛ mpanimfoɔ enso so aka to sɛ ye tufuwa no wanti a wokwa nte ade ye pese ye hu ade kode potinti a NPP mpanimfo especially Ken Oforiata honorable finance minister wariata so sese ne tie bia pensioners no ne omo ka ontie ye pese ye hu ade kode potin ye pese ye hu se eye power no ekura omo no na afono no and into a person if free woman sem and answer saying it here because already we a political party now are ben money e kwa about for so where the kind lose be 10% at ho because of say otia ben mu and there are some decisions a otia ben mu no ube take anya nipa nyina no mbobedwo so and when you are in position ubetietia enkrofo bebre nan so enti already no saa ne mane nyina no walusu be 10% da hodada o afei mo actions and inactions enso so etimi kire enti to us ne de there are some decisions bi won na we take na very unpopular na enkrofo twon adwen si so a animanimu na wo se wo hwe na wo hu bibi but ye kana se wo so wunti a eya na e ha adwen bebre
but ma yɛmfa no nkonko hɔ na afei yɛnkonko di emra ho nkɔmmɔ kakra na yɛnsan antinsi mu back yɛkɔ ahoma no so ne yɛne constitutional lawyer owura John Kojo Agbote yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ kansa wote me nka anɔpa yi Maakye na bibia bɔkɔ deɛ yɛde awurade ase minim sɛ wate sɛ electoral commission de CI foforo bi akɔto parliament a ɔmo pɛ sɛ use Ghana card ɛna ɛde to aba 2024 wate oh okay ɛne yɛwo nte yɛde a ne yɛbɛtete nkɔmmɔ no ho kakra nsa na akyire wote a yɛabɔ awura mu ɛkɔkɔba sɛ yi a ɔmo atietie amara bi so David, ɔmo atietie amara bi aso ayi concession no de abatoɔ ho hyehyɛ biara ne nyinaa hyɛ electoral commission and nti no ɔmo adwuma no obi anhyɛ ɔmo sɛ yɛnesi ɔmo ana ɔmo de ɔmo hyehyɛ de to dwa nti yɛ from independent constitutional body ebi ni electoral commission ebi ni national communication national civic education national commission for civic education saa bodies ne de ɔmo ɛbɛyɛ no ebi ni kind of simple auditor general na de ade sa adwuma na ɔmo yɛ no obi nhyɛ ɔmo sɛ yɛnesi ɔmo ana ɔmo de ɔmo hyehyɛ gu afa okay enti ya establish sa fact na wie ne munguram ewom so yɛ independent bodies deɛ but enyo ɔmo ana ɛbɔ ɔmo ho akɔnhoma wo ɛyɛ ɔman ne ɛbɔ ɔmo akɔnhoma ɛni di sɛ ɔmo take decision a ɛwɔ sɛ yɛ deɛ yɛn ɔmanmu no nyinaa yɛbenya so emfaso baabi a yɛgyina sisi yɛgye tum sɛ Ghana card ɛna yɛn fa nkɔnkɔto aba a yɛntietie ankrofo bebree wɔ ɔmo fa ahodie so Ghana card no nhyehyɛeɛ a ɔmo bɛyɛ no na ɛsɛ ɔmo bɛki sure sɛ ɛnyɛ din anaasɛ ɛnyɛ impossible sɛ Ghana ni ɛbɛnya saa Ghana card no ansa na ɔmotumi ahyɛ Ghana fo sɛ yɛmfa nkɔto aba because discretion a yɛde ama ɔmo no wɔnyinaa discretion asɛm ne yɛde wokɔ article 296 of the 1992 constitution a ɛkyerɛ sɛ discretion I mean, the way you can discretion what you. Say one kasa ufiri upe mu ayɛ nea ususu sɛ bɛboa. Aha. Sɛ ya aban ana constitutional ma to me ana sɛ tumi bi ɛbɛma wɔ Ghana ma mu ha. Sɛ fa friwa upe mu yɛ bibi. Saa pɛ no obe ya ɛsɛ wo yɛ deɛ ɔtan nim ɛfa ɔhaw bi ambra ɔman no ana Ghana ni bia. Na obɛyɛ no papa so sana constitution no ahyɛ ɔmo even though ɔmo yɛ independent constitutional body with a discretion to exercise that discretion no is guided by article 290 of the constitution. The question I be saying is wohwɛ hula balloon surrounded this whole Ghana card registration even SIM card ya yɛsɛ yɛkwakɔ yɛbibre no ɛkyerɛ sɛ Ghana card no ayɛ no na yɛ prerequisite document no ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɔmo nsa aka ɔmo deɛ and already no yɛgye tum sɛ nyɛ Ghana foɔ nyinaa ɛna yɛn nsa aka na sɛ adekyeɛ yi a ne yɛka sɛ abato a yɛkɔ akɔtoɔ no ɛno na yɛde kɔ akɔ gyina so akɔto a sɛ bebree no a na yɛgye wɔn tumi afiri wɔn nsam o ɛba saa deɛ a na saa na ɛteɛ ɛba sɛ Ghana card no bebree nyaeɛ ɛna akɔnya nso nni hɔ a ɔmo bɛnya anaasɛ ɛbɛyɛ den sɛ ɔmo bɛnya a na ɛde ɔhaw ɛna ɛbɛba but anka ɛyɛ ade pa media nka obisa me a ka mɛka sɛ ɛyɛ ade pa because abatoɔ no ɛyɛ Ghanafoɔ ɛna ɛsɛ yɛtumi kyerɛ ne tumi anaasɛ yɛpɛ ɛno ne abatoɔ nti sɛ ɛba sɛ card a yɛde bɛto aba no obiara kɛkɛ tumi sɛ baabiara bɛnyɛ bi a ɛyɛ sɛ ne deɛ bɛnyɛ Ghanafoɔ na ɛka sɛ wo nti ne sɛ ɔmbɛyiri mu na ɛbɛyɛ Ghana fo nkwa na ɛbɛto aba deɛ media nka mepɛ ne saa but sɛ ɔmo yɛ saa na card no a mo sɛ yɛmfa ntwerɛ din no na card no ho nhyehyɛeɛ anaasɛ card no kasa ho yɛ den sɛ wobɛnya anaa before sɛ wobɛnya wobɛbrɛ saa na kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ no a mo ankasa moyɛ no ɛnyɛ pɛyɛ nti ɛhɔ no na sɛ ɔmohwɛ sɛ Ghana card no Ghana card no mpɛ sɛ yɛmfa ntwerɛ din no Ghana card no ɛyɛ available and very easy to access
So we are Ghana in Pandia. One was the entire say the Fuasuni say, you are back custom about custom and answer Mocano. Yes, I'm back custom. You are back custom. Back custom, maybe by a Ghana card, Ghana voter register. Niger phone you now, I be jump phone you now, to go for bring into Sano a hard drink. Sano a hard drink, and say, the Kanya, your fast to a year, birth certificate on my one. Yeah, instead of your research, Papa, the near birth certificate, I'm over the Akasa. O share Kanya passport to cry, no. Kanya, your fast to your passport, no. Oh, for car now call Dubai. And I say, we call China. Nigeria for the war platinum in put a Ghana passport. Wow. And you know, say, oh, by your Ghana passport, you know, say, I know now, who are to me to Abadia. And I say, any Nigeria for the trouble on my move. Wow. And you know, the can say, Ghana card now, and Kamo Kasa, young fan, and then to Abadia and Kasampa. But say Ghana can and when you're dindia and the honor I touch my someone. I see. But unsusu say enokra kan ho bi na ma sei e bi mo kire o ma dwene say sene ya na decision bi ba mpanimfu edi mirika yenkwe na agye nsem na ye basa no enokra kan ho bi na ma so mo kire say yen democracy no ankasa no as they say aye flawed bi no your democracy ne dey. I also share that view to a large extent. So me jitum or can be brave. So say democracy in India and want to chima. But before say make democracy want them. One say Ghana card no. Say a person you sanitizing your voters register now. Now I say you should identity card back, identification back open. Because birth certificate, Okoya, a BFM, so all the birth certificate will be called passport office. They deal on every single day. Passport office, you can say officials no more on. Almost the Ghana birth certificate is free amount for some degree because by channel, the question 1, 2, 3, 2, and the Casa no Ghana Casa. Also say they are on Tigana Casa Bia. And also on your Ghana means to put a birth certificate. If you call your birth certificate, say, I know who are which natural with you. But Yan is uncle from the dream or my bedroom. And a being so from a call your passport, no, and my macano, send Nigeria for the brew. And they say, all the birth certificate, passport, and a Ghana card. Now say, Aquina, amount for the baby, and it's only limited to back one. As I back on the name say, and Becca credit. So I think that is why I support one single identity. Now say identification, it will be a compelling voters register because it will minimize the flaws in the system. I see. Okay. But said you can say, make you point in what aroma. A bad democracy in India. Some power, democracy. A bad democracy now. The democracy no for me the enkoye obisamaka say enkoye to a large extent because adwin a ewo obroni nitrimu a ono de aye ni democracy no e different from adwin a ewo Ghana for ye ni yetrim and you know ya akofa obroni democracy na ya ba Ghana otumi say no be bri atochima wa ho obroni krom Oboni Kromonim say, can be a Benyadiano, a set or the Abanche Famano. Until Bonoko, or we know to cry out to attack. We know to cry to attack. On one Calodian Pampo, and it is a kind of call a combat task authority. But Ghana also the we knew Lieutenant Okoya Jumania was sick, and so I was sick. The Adena, we be pumping self if a bibra. And this Adriano, I told you. Yeni Ghana your court back or two your court be say on hini fie ukwa wa yakosa ma ono odi nsabeko wo susu so a wakosa mo bin so odi nsabeko we oboni friend corruption. Hello. I see oboni friend corruption but Ghana the ye hunu say amamre
enti no ye sister ye ni adwen wo ye timu ni ebroni adwen no emfa hese election obroni onim se okakoto abama obi a woman is car oboka ko report to ama police ba Ghana for the ye mom ina kakoto abama no yes ma pedibi maye pedibi bra ba broni on be so car o the car command obo report to ama police ba Ghana ni de wo se wonya che wagin se okwa contest ade we ade se ade chi ade se na manfo nam mo face a diska sa da be to aban so wow sika edoso una etuma enti no otumo se no sa no boy democrat na man nkwani the democrat media frankly speaking it is flawed sisi ya baby ase edun de ene hwenye yi I think that we have to structure and define our own democracy and say your father for the krasa in the American himself and what's ya copy bibia dito and you have bibia na say because you may be or what the mamre ni ye ni ye bi or what any omu de na say and you know say ye di omu nyoma na nyina tumu sa e hagin e bi so ade ye kan tanka ya makwan say oh okay say oh be call election say Ghana de say o bi a wa bobra but o temi obroni de enfa ngo say wa bobra o fa say o ni japade o ni hwe omo nim say ye be kwa akotro ma de bitin ya adwumani ba Ghana na kwa say akwa say omo musika na say omo ma bobra ni and say Ghana ye bi shame say wo be ko election agi say wo yo bi a wa bobra ni ye nim ye nyina ebe hu say ampa Ghana de wo be ko election ya say unye scancer wako but ye bu ya ni gusu and playing the ostrich so Ghana de oni sika kra na wo ba na say oni maden kwa na wo betumi adwuma nkwa de be ma wo nso so enim say nyesa na ye kwa akoto ya ba abana kwa akoto ma de wo sika na de wo sika de mo me yemfa nche contestation we say de wo sika na on contest election so I think that we have to fashion out our own way of democracy but onye ninzo say eye ahokyere ya na ewo man ni mu ene man crofo take advantage of sa enema no me kura me ho kyere me enti nyame adom sisi amudi sika e ba de ya ne ma me nyi bi preko me nyi ntum sa me nyi ntum sa e ahokyere senka obia ye ewom se nyina ntimi nye elite de but se obia ensa so na chi adware obia kwa adwuma sika de ma no wom se nso de but ya mame ma a typical example we do ya million place a place of form team no fancha me but you dey see am there one say if papa tamas bre so na ko for shade the asset say single spine na you see a police for akiti ya wo from tin am di ska wo kwan ho si etie mom a ye etie mo kai ya sa ande ma no nyina be jai and them say na that time na follow there yes. na me follow pa yes if papa tamas buy o yiri no ho a the single span ye adwuma ama market ya no ono bia bo aban so say the market ya no ye and we thinking say sa ade na be jai na ejai ejai a me no nyenu yenim tenya nso a yenim want to know naturally no ankasa no we were born bad. That is our mentality, and it's a very constitutional. You find mentality in him. Never been no fan him na. You find Ghana there no and find bo and umbra. I see. I was here. Why you hon so near you no yebu. Exactly, because Ghana ni study. So what dream mu the hopan wako school. Aye a professor pra. Na study when sit down a 2-bedroom or come I say one bob there. That is the mentality of the Ghanaian. Why would you sit down when our bobra? Why would they pay your and then you credit a year Juma or Krum? Obey saying we now we need car one bob beyond you be. I see. And you know that is it. And the panel or 10 cities. Now if you say and now on your second 10 cities, you know. It's into my man 50 cities. 150 cities are. Me the man can we or Majuma Munino Obejai. Oboa. Me my year a Juma did that. The Conyen in Patwa, I were acoustic.
I could say no, that area, yeah, Obia Juma India, that time, that was 2008 year about. Obia Juma Obiano, workers, a fish farm selling now, workers in a nature of Bia, 100 and 100 and 100. My name, Madame Foy, I call you this kaboom, yeah, you. When they're gonna miss that, we're moving on the area of Montino. Yeah, young increase, you will be a moment 300 Ghana a month. Your workers, no, to be at 300. Thinking that's that 300, you know. Abema or more at the end of the day, fish I say you have a snare 12 tons, then you have 2 tons. And you know, sir, we are what you say. I can tell you too much. And now we are living kind of sample conditions of service. No, yeah, and I'm a big guy, Ghana, a dream away to me. Yeah, they are weighing. When you cream and I dream, na. But say adwin ya ye ka ho asem se no na edi ewui adwin kuro ya wokọ China o ma ye ho adwuma amene se ne ye ma nkoyie ewo Ghana ha ye nyina ye de aban no a ote akonwa so ne ye bọ ne sobo wokọ China enti sa o oh adwin no kan bia no na onkolako ski no say na picture E6 na bako C24 say the E6 na ni ma de Chinese engineers no mo bebre ni makenkan enya kenkan a ye broni aken abofo broni English broni akenkan omo Chinese try kan omo to mention but the engineers ana meka no and say adwin na we tin na different China akwara na onyi na otumi kika ne ma bako menisi ani na ode ayewe pe omo ni pese na omo aboa no amasa eho no obenyi wo eho no enti no nkuta buku kuta hwe but ode mitri ye nyoma ode bobra ba Ghana de oni made sen kra na so ko school e was brofo no nso ye ka brofo na otimi rattle me hu say ye ka brofo no kan ye utwa ni ye na hela say wo na wo ye papa wa bin seja ye ono ma so utwa 10% ni 20% ono wa bon wo nya hwe na wo fo no kra be di na tem sa so ko me hu fa so bia menya wo so but that is not it in there akwa na nyi de nya literacy o dia say e de ni de na de bi and manufacture and fabrication and no ya na me say I know na ya nhwe ye so ba na ya nhwe ni enfanye ye democracy. Okay. MYN Council ye da si bebre na ebre ne ko ka ye di nkomo ne ko akiri pa ohwe ye political parties MPP ni NDC no a democracy ya MYN omo nso mahu se eye no kre MYN omo ewo sa opepa ne se nia MYN ye nhya se ye besesa no because ye den a omo ne political parties ya omo ho odin wo Ghana ha. I interestingly say NDC or power omo who say the engineer system and the for normal position on number can wasem then the MP say NDC for MPP ba na MPP for no so omo kan wasem am ko di hodu ha na omo so eja na NDC for na omo power na omo hu ehun fa so de na mo asa sha kan wasem and you know it's like constitutional ya no constitutional favor wa to me and you know what to me dia the dia na the enya na cry because it's a vow and also so say better assistance this is the what to me no and obedi nim and say it's assistance animal no also na the enya cross here so that is why we are where we are today yate council my nase bibia di e besa ba wonchen biem yo me da se bibia Yane Council John Kojo Agbote constitutional lawyer your constitution no a ye di echechire wo man no ono no wakwakwa kusua otumi fa no baako no akyirem mienu no akyirem waben na anopa ye no ekokotwetwe enkomo no na ehu ye Ghana sebe wie o man no ebe yi but ye beche ye beche pa o man be yi ni ye beche wo de Ghana wo no nkrofo a wo akwantuo mu bonkomo na omo kanea ekoso wo ho na wo de betoto yen de ye te ho wa ha no a utumi se ye wo kwantwa kese ye wo kwantwa pa
na so nyame ewo mu ne de bibia be yi Jubilee Hospital same kan che o se brabeje wa yaresa wo ho OPD inpatient laboratory test pharmacy antenatal care postnatal care theater ewo ho maternity wo ho ultrasound system wo ho ibitwa scan eye clinic wani na ye ya diabetes ne hypertension ye hwe canteen so wo ho insurance ye je national health and a private health insurance ni nyina ewo ho odan boabo amantra bridge no so na behu ni yen 0244 575799 0244575799 and a 0241 784546 0241784546 number abe for Jubilee Hospital na yetimi ajo so services na mebu di nyina ye wo ho nti oba ye behwewo na oho atimi ato soboti si anopa mi kan kire wo enti maame te na bo aten a woton jalabia ewo aboabo bonsuo mu hono anopa ma mo achen soboti ni de on fa ni agro otwene nwi no eje mu egu ni yam kuha ahoden nko a enti maame te na bo aten anopa mama wo achen na soboti se mi ni ho adanse yem fa nkire kakra akaka duro hwentia pepre abroba ni meko ye de afra ene ye de aye soboti aye kama pa soboti ebe boost we immune system na ma nkwamwa no anya hoden aboa bia wono so mu ade mfari ade nsura ade ode oyo ba na be ma omre nipadua nim na yenhwe de besie mepa cha 0551 119620 0551119620 and 0244087695 numbers ya be friend na yetimi aje so ayimina enterprise domain markets hono obi hunu wom atimodan ne importemo ye kwala haji hankuri enterprise frimpon enterprise na ya provision store anti adwa nso okọ nchen room ahụ a wonsa ebeka wo de afi wo ba achima boabo nso a mere nkroma ono nso so okọ ne shop hụ a wonsa ebeka wo de Winners Senior High School same kan kire wo se abofra ne fa ne bra na yenya abotre wo ne ho se eye general act se eye business home economics se eye pure science and say agric science and our person oba ni suana da achi wode bo bra eye Winners Senior High School ye the discipline eni nyamesuro edi wura bofra nim enti onwie no na ode aboba ba ko akum no ma ba de wo ho emfaso bebre and awone wo ba no ebedi mepa chow me no ka say Ghana Education Service agi atum enti eguso aye fa form 1 form 2 form 3 kra no ebia na wo school bi mu omo ade kire no ene ma nhye dan sisi so sa bra Winners na yentimi enkire wade na twurutwa ebre no so na wo tworo wase ni nso a wo tena campus ho a tworo twa ama won so watimi afa wo ho adi kwakra mepa chow bra be register na manimu ya bra ye wo eye nkokwa man from Otra Obuoba village a Chidom restaurant fefefe no esi ho no ye ne no na idie no hwe nti unya duru ha bo se kwan no dem prom de ko Winners ye campus ho na ye modern boni adwuma pa ye nti ene adwumayefo a wo mo atwere obi atwere mfa no remedials no ya ye nhyehyɛ ne kama obetwere twa this time ama won so wahunu say yes ye wusuku ne wusuku na Winners de ye di edin enam wankasa Divine Academy no so ba ya yenkuta yenkura ye de crèche eye mofra di sua efiri crèche ya kopim junior high school en ye sino eye kosoa ye hwe mofra no ye de boarding facilities di aba en di say bia wo akirikiri bi ne kakra bi a transfer wo ye teacher ni wo ye bia lawyer ni bi ana wo ye adwuma bi a transfer wo te se ye no mo enche ye be transfer ye mu bebre yi no aha enti ye transfer wo sa no a ba bia be ko bia na no ba ne nam eba say affect wo mo adesua dwuma papa di ye no no ne wonam kede ne edinachi ne wagya konkra ne edinachi ne ye kotakra de ne edinachi yes ah nyame amafia nka enwumasua ne ye basa but ne Winners Divine Academy aba ose fa abofra ne beja ho na wo de sa rotation no aban ye wo no ko ni nyina bra wo beba na abofra no wawie school na waba be ye panimpa fane bra Winners Divine Academy crèche nursery kindergarten lower and upper primary a free basic 1 copy 6 junior high school form 1 copy 3 boarding facilities wo ho yes san so e wo casa ye de be fan kwala na free fie akọ school ye pon an asan de wo ma ba fie din Chidom restaurant e ho no na wo be hu ne yen a Winners wo be friend 0244 571927 0244 571927 and 0208 193788 0208 193788 ofra openino obefa ne freno amuzu enti ye freno principal amuzu
into onya fire say principal amuzu we hunu sampa unimu no ene ma mu so betete so kama e de amount nyankopon ya adoma wo kyena ye ko Brieferland Hotel into wo kyena ye nyina ye tie sifam ye Valentine's Day na sa Val's Day we no dwumadi ahenkan FM ye ni Brieferland aka bo mu aye die no efiti anopa kosi anwumre na tie ha anopa no ye beba adwuma ne akwa kotwa si akonum breakfast wo ho awia no ema na ihye bikini mema no so hye wo mo boxes pampi ne ato ye ho agu nsuo nim swimming pool no wo ho no eja wadwo ani blue kama se wo kodware swimming pool na nsuo na ne yefita mentom ensuo no papa no swimming pool ensuo papa no ugina esoro na wohwemu a e wo say ye blue ni sana na say yes odi nduro de nyoma kama utom na say impo ekɔ mu a wungu ɛbɔ wo ho ban Brieferland ene ye no mo aka bu mu e di sa adwuma no mepacho Valentine's Day no wo kyena ena ne mpompon so no ankasa eduru ho eya na wodi wani akire mu Brieferland no nwotwe ken kopem bra wo ma me be frɛ ene wo awasɛm ade kyena wo kɔ ne yi wadi wadwuma mu a wo ba be mo ba bia hye wa ha wo pra wo bra no wakusan akoto wa bra boso wo ho no mo mepacho bra be kan ye ho na ye nyina adofo da yi yendi ema ne nye fefefe na ahinkan yi asɛm enne ye san ekɔ akwatia ye kɔ akwatia ye se akwada wo mana wofo nda no no so bento ampa ne to da nti akwatia na no omkoto wo mo aba ne wie ye constituency abato no se ato awie o ya tu wie ne nkrofo bi alusu ebirum so so awini anu nti ye kwa akwatia ne akubisa se feeling no sen na etie omo elusi yade atum wo pepam omo ewini yen so so wo mo age atum wo pepam ana nti eno so so ye hwese ye be kwa ahoma ne so na yakobo nkomo wo akwatia ene ahenkan hi asem no eno ene nia eda yakoma so a because of mame amase enti ena ye ni di eho no achi saa no enye se amase enti se ye peso onu ni wini o nia enam no so esi ye ma akwatia be ye he o my Ghana mu ha no enu nti na me ne akwatia aye popular a me ne obi apeso wote de ekoso ewo eho enomo enti ene no nso so ye behwe na yakwa akwatia ne akwakotie de ekoso ho enomo ye ne enwia be ma noti fafa wolanyo owo akwatia empe bebre motai ka no wolanyo e akwatia no de ne message aba noti fafa made kuku efu a mi o me fo a money nami o de o de me kodi emu do se bibi abako de apu de eye na bi dun na mu bi anya boko sa waden makoto aba ne asumdwie yesi ba bi abefa bi awakwatia wo bi ate ase no e na wo se eho nye boko sa boyamane de na ekoso mo bi ana ada o se asumdwie a ene enya kotia na omo e bi no mo different time bi e na omo kan wa se njo a menu ya abato no ye de share so memeda no na se ne a ye no nanka beginning de nanka abato no wie no yakin kan no na incumbent no obiti ni on the contest no by just one vote if you na want adani o fine say abato recount to and almost say the contest no olumu no was BT the incumbent with one vote and or by say o me recount almost say nene ya almost maybe da almost your recount bia say incumbent no so on there onko court na ni abaku kan ya o hobi e kan na say law of karma san o ka say no law of karma say kan o kan wan to aso it's just somebody be ya ma say there this is a pay time and somebody be to aso
It will be such a man on who be by one vote and say, oh, yeah, much a pair too. Hello, but you see me. Ethiopia, what I know. You see, and watch you see the call for say, only in Tino, almost so. And I don't make us say, better touch now. The same in all cafe, you know. As some drain and normal can have them, no. When you're Obi, Ushia, we betting that you have a consensus, I say. Say, I could not yet to say, ya. Omo ejom hudi obi abeba yeto aba ni wi a awose nyina yesua se ne ebe close yen ranks na the ultimate aim se mo kwa akopre akwatia konwa no age no moye eno ho adwuma wakasa pa entranka free and fair abaso no na ka ese ba no safebe entranka mo ma no kwan okori for recount na mo ma no kwan ena obi ehunu se oh fiance sa na yeah and it's as you like a better because chairman and Cubans no what of they need cheer more catcher and say so on Tiasia Uncle Court for recount Obia would be chairman for almost 17 to 18 good years I could have constancy that's the multi class make now. The chief from Belfast we saying, "What is this, sir?" And the chief from Bakosu name you. Na sisi no so no. Wan kasa kra wo kasa wa kire se sha ase ne de na processes ne bibia ya asumdwe mu kama. Ada candidate ye kokko pre no. Omo ewini, omo elusi obi age atom ana ne nyina te sese de chema de etie. Say, Oko about what I said, Urusua, your mouth sign, me boy. So be answering. Inti ada nyina branches ni nyina obi anye antum te say che a friend is saying secretary, organizer, youth organizer, women organizer. Omo mu ni de omo sign but omo mu lu no be answering. Say no dey no kre no dey waso what ase Yewura John Mahama ultimate president ni kra so no wan sign. Inti say akoso wo akwatia sa eye nwanwa. Oh, and young one baby, sir. But as soon as I say, yeah, near this 2024, no. San you already not get some more consider. We now to the me party, no. But beginning, no. Beginning, no. On the police station, so whom back some time. A year, let's have got to our coordinator, no. Say I be the consistency. Obi, my make some show. No quite the mamu fancy. Wait here for no. There's no way I can say for a fact. There's no way you can take this seat from NDC because the Obia which not didn't see so. I press conference or post press conference. Everybody's getting browse. Video or not necessarily for your body, or to be the chairman, the whole constituency there. Miss me a police station chairman. Miss me a yabi. Now, that channel, yeah, the upon my battle said, Miss me pitches get them blouse. I'm a little bit. It's me chairman for the whole constituency. But unyi se ni amo ankasa mu bi ye no na wan hwe ya ebema monse sifem because as a mu painting picture and say asumdwe ni akwatia meanwhile na enye sa na tia enya mo ankasa na say mo pese mo monse sifem obi anka uwo mo rep akwatia conference anka be me defa kami kasa bebre na kono amba down no me hwe na ekọ so akwatia asumdwe o ha the party office le ura so on fa ma party view original there me follow kakra onsema na wo kan se sa mpanimfo a wo line omo app ni nyina wi ni de a akwatia mo betimi abreki 8 na emom omo anwi ni a ebe den se mbebreki 8 enye interest na wo fight wa hai there be enye interest ne say the intermaker san say medical culture that say emraye juma e wen people mu a
obi o pigi skirt and blouse bia na ese man ni ti na men so me ya me say aso me so ye bio na say na party na no ene no paafo eti me ko ye bia me bohu obi pato ti me party no thank you na so obi ti nya ye nya ku dro aye achesika ama ya to aba etia the duly elected parliament candidate na say na ni pa say be win aba ye constituency chairman na obi I see. Inti eno ane o issue no. Inti nia obia obi be enya me nkona me sa de we yo. Betia ka so say mu ache mienu. The first one vote then abao. It just say mu ache. It me with the other side we with the other side say so ye one tia party na. You just imagine what will happen in 2024. Yate ma yena se ne yensra asumdwe ma mo bibia ni ebesa ba wonchen biom yo me da pa notifafa wolanyo eye constituency akwatia constituency no wo mo branch no chairman baako ne yene ne kwatwetwen komo na busia na ahenkan hia asem no akwatia no ane da so hia yen sanse akwatia no de aho na asem na ye ne ho besepa ne kuri ne haban no abusia MP otisisi ye adamfo maami ama se nso ye adamfo nti obi awini a ye de da se ye maami awo ne asi ye nwianie 0201944485 na 0554820910 wo de fa ho no mo de ba ye be sum na fe wonso so nsem a wo ka kire tiefo no wo mo atimi atie 0201944485 and a 0554820910. Me pacho anwani a umpomako. Adam ani ko mo bro na experience. Yenti we. Oboba. Anwa. Ni ma ka odi. Tawni wa na ubu be se o si den. Akola o so ma na ma me da na jino. Ere ben to ere. To aso e na sa ebebu e utimi bu chen me. Ben to ampa no da. Etino wala no osu dada da bi no Judas ya wo je ba bi kro e no kan asa se dada da bi no e says ai ko ni mu dada da bi no ane ne dia wo ya no obi ye bi ati a osu na obatapa de oba no koto kokro e be to aba no obatapa ma sei ye be to ama no be ba life in college bidase yenso ye da si bibre oh too bad we jina so ache we see your friend no Godfred or the free achiase or say good morning Obuoba, greetings to Kingsley Ansa and Odobri in Tiamwa munyina was South Brimura Bank achiase ho no more me pato udini be bi akase free from Munia Francis akase free so go me pato yenti o yo damo asemu di maka mo di ami shiramu amen asa ma yo kase lala yo se wan party no opinion say chairman opinion imu achemi ndi fresh e beku e de tia ba say wa chama papa ti otu no fu yenso ye da se bebre o su betimi de odi e dia ba na fe ya sorry so akọ me ba cho odi ni be anso kase free oboba on kase pass ni feminal e ja na ahye o oboba na meko ahenkan newspaper no esto okay oboba na headlines na we say Kalala SC silence or down kutuku lawyer ai oboba empeni forces konkonte enkumanu mugu ati ana konkonta fali o yetre na wo hwe kumasa asante kotokwa team no bibia ka team no nugu ati ba e ka open so ni anu abawule oboba team yi di e dasu yi enye kotoku united enye kotoku lawyers yenu mse ya di share wo dan so oboba omu na for muta o enti ade amwa no mde bo akuyi eta no ka de musi ye hu ide obia betre ne power esi e de akuyi su de bi e ni samanyofo so omu so a omu ji de akuyi de no mde bo akuyi omu ai na yen so manfo no nse du bla omu isi aka yen so ni ade kakra obo ba me da yenso ye da se amanyofo de e free sabre yakopim se ye be ye primaries ne de o manyoni bia ne wono mu obeyi ni sika makotoku royal so hwe
what the shock when you bet to Yama delegate Yama to a man who say a Kutuku Royals. We didn't even be a say free, Medofo. Prince Yentio. Good morning. Morning. Prince Abrani ko nkrofo nso gina so nti bone tawtaw man why Amicia niame tani back box min chan papa tani da obuo de ko apam so ko ye do ni sikitu e bi ma apam fo mutu se ko no amanfo no mo ho nyina ni ji papa oto iron sheet e de ko che o mo dan bi a o mo bo no e ko 3 years ni o ma pre mo ye obi emu awo mo na book edini the iron sheet packet nyensa ekọ boa ekuro no na ende eni gede enye asanketo akura nti empire na eba man se ommo modern na asas constituency no omwa ye also the bini ni ye kan empanyfo no ommo se bi asam na ye kan ye ye kedi agura na se ye esi akwatia no saa no mo twom no be ye betumi esi asiase the asiase no nti twom ni papa mu saa na wa akwatia no saa so na wo asiase it is no did the book not from a boy and penny for them to na ama book on the jadi and a chance the second question e dey to a chance the nti obo e penny for na ya kan o moment to mutimi ye okay na amo enu mo e betu aboa yate e ba me te won ka che ya no ma te won ka wai yo me da se udi ni bia ka se free oba Maakye yes sir jafu se ni bibia boko na nto hu ye de nyame ehu ye mobo papa na wona ne kasa no so o kasa pa lawyer no na ha ye mpeni fo no ba ko no de o ye ni interview na ha ye mpeni fo school no amokwa de ma bro kwa kase nko ani hia o bro kwa kase on se papa ne ka se chana ko wan ko school kra na so nu ma de ye kra e se o mo ta ne ki no odi ya na ade so wo kekura na onum yo kura so mo ta na ki wan ko ski kura onum o mo ntro ya no kura kenkan kura onum ade ye e woni ti so ade ye ta na ma cha na ko omodi o ma ye develop no ni se presa na me ya kura ni no ma ye pa so ka mi yesu a ana so you can't say milking control and chance in the papa and Amidayaka. Papa, people who was Mutain Abro Fisher no. What do I dream? I would say no. Who are Brutra and I said, Unia, Kunya Bina, Yadu Brutra, Mutain Abro and you person Abro Peno. And then I am Mediatana, there be Yamu ho, be nyehwe, wabra body nyehwe, Yamu ho. Ye Ghana Hano. Oye akwadakwa na upie ekobbo nkuro ohun ukobbo nkuro a wo ba ye bebirimo enso nka nkuro na akobbo ye na wo senka twen ma me ma dwen si so akoda yi aduane no wo nani so nti wo se mehwe na se me shaping no kra na nka maye but yen ha ho okobbo obo obeba na wo banche ya bobbo so si ho je se wo ye no sane wo a wuntumi ni na mpesie wo so wuntumi ni no ifufu adwen hey, yeah, my Ghana ha. Sebewie. Se first na me nana oja banche no. Tinani ya uba banche no beba nso no wasan sa abenkwan no de asi ho. Na ohun se because of say ye koba beto banche no ne nkwan no ayitibi dida ma de ye che no. Ofa strategy foforo. Nti no obobbo so eno ase afemfi ye bi. Nti udi enye ye no atie si ho no de nkwan na si ho ye di adwin we chechire o man Ghana o man ne be ko nanim me braso me sorry na fi media horu aka no so abeto so dia ma ye fase dan koma odi ankan kwa me ye bo adwumpa hin ko fi mensa ka obike kwa me asante and abilima a day down, 4 more days to go. Eradinya ye boafo. Meeting Obuoba Ofori Amanfo. Me pa cho de ko yie. O ye number friend e boy abaso de anko yie no atwe adwen so no atiase. Enipa na from eye nipa. E na ediche. Ye woni da so wo kina se Yesu ama.
Eyadrofoda. Good morning.